A jalo fa bafolo fa tu lau fa so Samoa le vanga o le viafi ina ua fa minute le o te ai le tu la e fa le tau tu fa wa lau Blue TV mar por klame o le Tautai male manui fa voro tanto tu Tautai male fia ia oli i le tua o lo malosi le saunga le mu ia e me sole toi fa o wino le tanto po klambe masani le fia la stofi wa la sofo ia nafi sa le ese tato Tautai ona o le sports tala noa ua masani ia solulu te tasi ai le nga fia o le nga fa nga etia e tautua mo o e fa wau le tautua a lau Blue TV e le fo ia fia la so Tofi so luas fu male no le masina o setema lua firu sumarfa wa kau mix up ka ko masinga ile o pe o leo o va alele leo tatou aso ia ma itula ia be se foi o swing o ia ia tu sanga ele o mianga kuri ngai ka usanga ia to masina o mo foi tatou fa to fa lo firu sumarfa ia e so fa malo yesu ke risoro tatou matai Olo tatou mesia o le li o le filemu o te faatalofa ma o faatulima faafeiloa i alo ia i le paia maualuga o Samoa o le foʻi ua amata ona aufagapoto e tau ala mai le mai moina i luga o le tatou YouTube channel toʻatele o i latou fiafia ua le YouTube ua agaʻoga kia i luga o le Smart TV e leai fua se mea e gaoga o sa i lou mafaufau le mea o le komegi ia le kagaka faaleogolua ia se vagana i latou e fiafia e talatalanoa mai luga o le Facebook au mai a latou constructive tua lalo ia e mai se foʻi o latou faamalosi-au o le faamalo i le isi ua vai aku foʻi luga o le YouTube so le ua matuafaia ia group chat a le sikoke e tusea lua le tatou polokalami ae matuafaia ia feiloaʻiga ma fusifusiga ai se kagakalakalagagoa luga ia manaia io o le ale faʻogāina e faʻogā ai e aogā famai fai aupu foi le pesea e aogā foʻi faagata ma e masani e tupulaga logo viga la e aogā foʻi le Tautai e maua ai foʻi masiau tamaʻi tavaʻi ia faatalofa lea maufolofa po e mai mo mai i le YouTube po e mai mo mai luga le Facebook faatalofa atu asiata mo e le vaga o le viafi o mai ia ou paia Samoa mo sa le avea e peia ona faia te so o tala pe e au tala ina i sau whamatalaga pe le o iai e le suia le viai a le tautonga o ia sa Samoa ioi mai ai le fala se o ainga ioi tama ainga whamai ea o le fala se o le tuia ana ai a le fala fola loa o le mali toa ioi ia ai a fo i le fala mole o le tuia antua lantou ia tau sisila ia tele atu e si ia wa aso te tele maso tau tupu o tatou tunu ia o paia fo ia inga malatou tama mainga ia ai matua atu mati e ai le lauga le usonga atu mua mapule o i tu au malatou ainga ri taima le vaafono ti a vai foi lai talanga pasina ma salau touto le tua o malo ma fa malele le tia malo e pe o le tala yuru suati ia ona tatou ole ia sua ma le vaifanua fo mai tulangi sa ole ma sa le au mua ma le launiu na sa lua ia me sore mo tu sa awa le fio le tui manua ia ma ona tafai ia ai me se fo i ole fale fo mai e tau waitu e tau tangata o le freula le tui manua ia mau to awa fatui ma va fatalo fatu o folo fantu asiata i le tatou polokalame le nei foi vaega o le afiafi o fiafia ua toe foʻi mai foʻi i lenei aso tofi o le mele iai so le a kamisia foʻi i le tatou polokalame o le Tautai pei a misi e pei ua misi aku ai maloka faku ia uku e ui a kou ke kapekia roka fa e ui a foʻi e tele le vaega e kau aia roka faku i ala ia ae lī kai o le mele iai pe ua tele e pei ua umisi atu outou nai lolo toʻalua sole ia e o le fale a matatatanoa ma se outoʻalua famai ana ke vai au ki ao e li pe ua alu loloko i au fans e li ua kau lea o veaku aua e te faapena ioe o lo aku mai upo le pese o lo utino e o
a o lo fatu o funi ya alenga oh my good boy a dalo fatu la ia ile papa le ngai o le fio Samoa yo na tulanga falupea ya fusi ele fa o malo tatou o mai e fa tautai ya e tatou tala fa prokalame al Blue TV e tatou tala ya e mafana fana ai o mafanga fanga fu e ka kukala wa ole me moni male uputo tino o le tele o tatou tele tatou tele i militino i le tino ka kukele i fe pa ia i fa talofa fusi songi to tele ai o le tatou tala noa ma le au mai au vatu e ula mai kongi mai au pomu asu ya au ya mo te tau mo fai tali ua peia ya ua matua masani e tatou tala ua masani e tatou upu ua masani fo ia mionga e se mai la ya uka mai e kele ai ngau aku mako ai pakiu o ia na umo foi lea o ele tutongi ioi se uso ya Edward Junior lo minga la me wa tupu o mele yai oi na vave anga ela kulpa pakiu ya skonga ikaya ai talua na saule fafine ma ioi ya e kakile ki fo e tatele tio walanga ole tali ale atamu na tali e ina ofisili le tua kamu ole ale me ua fai yo ora vala wele tua ale me ua fai oi io e va beare kalia ata ole ai kalila akamu ai afa leo la elesi fa ai supunga mai oi sa va mai ole papine eleva mai ore fa fine na e au mai ole papine ana e au mai ante yelenga me ale tatou e mafana tatou maftanga ma tatou tatanonga enga onga ko e fo i mai au fa finge va ai pei kau kele masangi ia fatalo fatu le to telo tatou wo pa aga mai ale tatou ba Blue TV mai se fo yo le tautai ya o fea le atulu ure te ba futa ba yai po matou i au kilani ia po ki usila langa o usila me kele yo o usila me kele ya po fea la le te ma futa mai usila Kia ora tēnā koutou ha hi reira te tamariki. Sole, o aua wai kelenga whamaidesi au ria o wai foisi au pule wa matanto e alu le gym. Talu na whaavai mele nei prokalame, tu sau te lol wha fitu waile no wai o alu le pule a mantou le gym. Tasi le nei tupe mai mau o lo wha. Tasi nei vaenga tupe mai mau le whaalu nei. Sign up, lua vai aso, o utoe vai atu, urupua iyo, wa mai tono le ofisa. Ya, o sia matou ofisa foi. Na e tofu atu te tilo wa fa pe fa malama le ke fa sanga kwa ye ke lo uma ya siti ya manukau. Nga e ke pa au tafa ilo aku le fika team, e le fika team le. O te loa ua matua i palapala le computer si vaenga le sikala le kausanga ngei lua masinga le whaonga haka nga mai o koe o le gym ia le whala ua so congratulations le wua matana toe ngā solo le gym pautanga tale ua vai atu e to alua na ia uo na ia uso ua vai atu ngā ua matua hao ngā le mele o le gym o te loa ai ona o lae ua matua una i malo si a fine o se uso ya Lea'upepe Talai junior Lene. Ma se uso ya naima. Ioi, paula iyo le wadi. O ke vai kunga wa maku wa tai hat. Ai mahali e foi la o vai tu. Pe nga kare masinga mo molo vai tu o lai kolengi mai au ka foka i kodua. Ai wo vai tu la isi story wo mai pe wo mai kai ko kasira wadi. Pe na maua loa tino. Pe na fua mai loa tino ye na nau iai. Amatalo le na pe e tu ultina fo ilele i taimi fo ile ko ke le ile au manga vanga lueng ai pe wa mate no le uri e fa va ve au alo na tule e sa le ya na fa ta ya fo isi ma tu pule wa e o tita wa ya u ya le tau fainga le fionga ngafta si ya fo mono o fo yo na vai tau e to nei tai fo ina le gym ia o vai tau o to nei se ia o ye ka nga me
O aula. O le tau watato tala no ai nei le amatanga o prokala. Le kau ke karanga wala ngai tā wali lo fa malostino. Pei fo ona tau mawhaito o vaenga ia po au mua le matou sports tala no anafi. E tau wha amatala tala mai na ia fo i ngā luenga le leo lo o whai maftanga tina fo i e kālesia. Le alu e whaasa vavali ngai whawhingi. Awa e pau le o ka ngaka e usu whaasa vavali whawhingi. Mawhanginga. Ala le i wheala ki kono. Ia mo ko sina fia foi ka ko e mo ro le mano tanga tama tua fudia awa or nga ruanga sa o nga ngo musu ai ava tu lunga fo ile le matu sports no langa tele ile e fara ve lave ke le ile pe makarango ai tu so no fo ta usa o tu o le nga ruanga ia le fionga ya o mua to vaenga ilana community road is for mothers and it's for mamas usani or ka unga e peila e usu le uso fo ile po se me le lima va veao ia a matalona wa mai nei tina o maftanga e kalesia mafasa vali lo lungo le maunga mafasa vali mai ia o lana nga luenga i fa tai foi e ta wala le vai ngolo so fo maloloina ia a taro fa tu to telo tatou lungo program awa se fa yakun hera ukala malia yo so fuanga o Samoa o te vatu fo ia uia ia wa o me woka va ai o le taimi le ai le taimi o so fuanga le su esau kengi ka ko halunga nganga ku sa o le kaimi le su esau kengi po sa tama itai o ke fai yaku la ukala e make sure o lo kingo o ngā pangi e make sure matua so longa e ke halu fo yala e makua top of the world ar kwa inga levo e ke su e ai o male fai poiponga o ka e kaule sa vali ka mai ka han would you like ole opule le would you like ole e yer ka mi amaka would you like some vai ka ko le fainga ma vai le tausanga mua ua maua le tamaititi mua sau le tausanga lona lua so o loa tamaiti e toru a mataloa na vai wa ye swinga swinga le tino swinga o lo ke kala ngo ka ko Pacifica ia wa nga ngai o Samoa ai tatu wo mo Pacifica a to vai foi la le maintaining mai le papa langi o lana foi la relationship ole sai sa fo ile nga amaka mai le mafukanga pe ole le tele ole fana e sau ai le sai sile nga pe maintain e fia maintain le mele ole weight ma le tulanga ole ka ko ile ai tasi al tamititi lua tamiti fiu e fa ka ke aruia lu morki vi ma matana ona pele wa halu lava o tatou langona ifo o tau le mafai wa ele skanga a e tu lo wa tilo tu le lo tam mai vai no winga ele me o kupu iyo e ele me o fala vai poloka lo sirisila nga ila lo yutam pe ku sao e te tu sao lo ina fo e te fuati ai wa don't face nga luenga e te tu sa sao lo e te ke pa fa pengila e ke le lo kam mai vai e ke lo awa lange ko pe yo kama yo wa ira la tambor matu vaenga bo nei fo matu proclame masani mal tatu loia me so kot fara ele le la ki ngoro ia erga te foi lese temi ia ona pa mai le le pulo le tatu Digicel Pacifica tatu mo foi no se ava no ilunga ayo ia te lo foi ai fato atu tala mai le o mo wai foi se ava no ilunga le tatu proclame o kamala ye ke ia songa fua o kamaya o ka popole e to alua le wali ina yo uso bo amata no tau popole se uso ya sila ma se uso ya mau a to sila tu nei at tu le wali ia ele ai ma se mafai ngai loa ngila kama i vai a talo vatu le uso ya to ma na ve misiru kisua e lo ngora por la se ki o misi to lo so fa sua la se ki o ko ingole maintain na le so fo maro lo ingol ko a ole pe lua le wo ko vai fa no ai wala wali e fia tele la ule mai sto ino tu vasa e fia le wo kire ke ngo la ku vasa e mai ngai ku kisi le fia o vi yo ke fia ya ka mostu a o kamala ia to lua yo mau masila
tutu ko ke se la kunga o mau ia matua o ke le ilo pe fia ni tausanga i to ilo ai mau ni on tam tam mai vai. Ia vai se nga luenga. Vai se nga luenga. Iyo. Wa si la fia e oen. Mo te tau no vai se nga luenga tua o ilunga ma vai se nga luenga. E taua lo. Awe ke songa si fo i ma mafanga mea. Mapunga lo kua. Ole mea wo o loina. Ole ai lava. Ole aia. Ole tausami matulanga vapena. Ya, ataua la fo ia nai fautuanga le tulanga ole. Oe tamaitai o tou tamaitai le fa kuma kukala. Matu tala fa tama fa to alua ia fa tuangane. Auai te maua loa tupe, auai ke maua loa se ainga wa comfortable. Nga ke ia lea wai fa tu ilo tino. Ke loa ia isi kanga mako wa o nga mako au karavou. Toli. Ka ilo vo ile kingo si ka komisa moa leo li tala. Pe kukusa ma kingo ka kanga mako. Au ui ai mako koe whiloa inga. Ia. Au te ne whai atua se tala. Ia, mana tua. Ole nā tūrale nā tātou pi comfortable loi le ainga wa maua le ainga le lei, so longa le lei wha mongianga le tua. Na pe ia le ua tau wha lea noia. Ia au le tūtu ala loia. Ai, savali marosi. E vai. Ngā lue marosi. Ia, ai sau e markala ko inga hui le lefa mai. Ioe, ai e oki a le chim. E oki a le e tau te wheo ti uma. Ia ele a whaina lea. O le ale te me sau ele vala au, pe vave sau, pe kuainga sau. Au le bea tau dia. Ia matua maua se soifua maloloina le lei. Ia, fia foi la vai atu to aru se matou pule alu ele chim. Ia lo no wingala. La amata voi to vai mo to ko follow ko foi kama. Malo le soifua manuia. Au tau Samoa. Australia, America, po fiele te bawa mai ele por kalambe fa talo fatu asiata mau folo fatu. Ya, o le tatu ngana o le vitu lea o lou tamali anga. Ya, la koe fayak. O lau ngana o le vitu lea o lou tamali anga. E loa o i lau ngana. Aku lau wai kala lea tatu atu ila ia le malolonga. O vavaia marituto ai nisi o tangata malantou ngana. O tango share fo ile tala si sunga se yuli tesi sapur. O vavaia tuila na post le na fai o tango lo share le la tai au. E sa o lele. O isi kangaka. Pe wa avea laua ya tatau. Ma mea wa matua sopo utua ya lau ngana. Kwa sopo. O lau tatalo, ma lau ai oinga. Aua lava ne i avea le saolotonga, ma mai le i le fili. O re kala ngā re kusi pa ia. Aua ne i avea lo tātou saolotonga, e pulea, o i walanga le upua le whao ngā kaka. E pulea, uia pulea, asia kai alanga i le o se mafau, e pulea le nguku lea. Aua, wha mole. O whalongolongo atu i le sau wa siu ngāri i fo i le nano wa fei o le ngangana lango o ke mangu ngangana. O whalongolongo o le sau wa le ngāri i le singi le alu anga i kamai kai pāle mia. Le alu anga i kangakai e kōmengi fo i ngā ema mana tua fo. E le ilua e le lalo langi lau kōmengi le ke kōmengi me whakakainga. A e kōmengi mai palau vale mai e te au tūlou. E le o whaalongo ele lalo langi ngā ongi ngai ka ngaka ia lau ke whaika winga. Ai o mātou mo mātou tiu te whaasara lau po o ele ke fia manga o e whai o e ma whaasara lau. Ma ave whi au. E te tau ona matua whaakoko ngā inga o i lau utu ngana e te iloa ai le vāwhea loa i ki kaukala. O whaalongolongo tu ngā ua e whainga mai ngafo ila. Matua o māsangi ai i le whai le kau ai mai o whakukoi. O whaku ngai waka māsangi ai. Malanga i le mao si airo tatino, tulou. O le whainga la o le ngangana. Wa ilanga upunga le na whai mai anga ia te uanga i le tamaita i pāle mia. Ai mesi riki ngā ki rola ukala. Aua ne i o tau pei o le tu ai ngā ngutu.
ua ka uvalea a toa tamali anga o nei tina matua whawhine. Talo whai. Ai po se kamai. A ua matua. Tau te sila fia le tonga fitia Samoa sa tele na whaile meo le tuloua o le taifau ai moa. Ngai ko ke sila fia. E ai moa loa pe ai fua moa loa le taifau. E hele konga fiki sa ova ai o whai e tangata matama ma tangata matutua sa ova ai. E makua pu e mai ar kai whauranga. Ai matua whaavevela le fua moa. Tulo ai toi tu urungutu. E hele o tele tununga. Or ko inga whainga ngai kaunga whai ia ile ko inga whingi whapea. Tulo wa mare upo e tō ia te au. Tulo tamali angai le whapeo. Tere o whai atu ame o se tūru. Ka kerefia. Anga wa o se ka mai ka i ka kerefia. Ka ke ka uvalea ka kerefia anti e kua inga ngaka. E se ia tu ai ngā ngana. Tulo wa. Koe kuua i arfua moa nguku bevela ni nguku orka i whau. A e va ai la e o maile aso e tulo e mate e te i whau. E matua ma ava ai fua moa pe va i lei. Ia. Ora tu ai ngā ngutu le nā, tu ai ngā mea le nā. Man tua fo ila a oke. Woko whafonga o masa moa a e sa iro makukua mako inga. Isa. Tulo. Orangangana langor kalanga ai ongo whangafi. Tulo. Orangangana. Isa. Wa whapeo lenga. Wa mala ia. O kala ia. Wa whaila tatou sa moa ua le toi loa. Ua le toi loa se vaa whea loa loa. Wonga le koi loa sona vaa tapuia ma sona tuangane. Leanga o upuia ke kaukala mai. Ai orangangana na lai taritala no ai mo na tuangane. Ai o ana upuia tu loa. Ai o anga upuia o ia ilana ia whanau. Po ia le vaa ka lo fai. Ia. Awane o tātou tu lou. O lau lea tu ala lo mali tau lea ma. Se ia ianga ngangai ke sa ia. Ia. Pai a o ke kalia lele. Ai eise se fai mai se ata. Ia o ke le kari kongu mea ngangai ke fai mai ai ke re o malama. E ai se mea ngangai ke fai. I like that. I like that. Yes. La so foi leng whakarango ko isko inga foi le winga ya kamela ma yo le sau foi ka ya uma ma ya chata bla bla sa kaunga la I like it. Because e ya ile me ka o le constructive feedback. Ala le winga nga kala e ya ile me ta o le tu o lalo e ya ilo na ano o le mele kupu me o le me malidi elengi a ango le mele ke wa o le mea le a ango le mele o ku faile ku e le totele. A vai ka. Ia atu e langa kalanga ngai fai. Na o fai atu fo ilele. O lima ia. E ve me fa ko e vai le ma fa o le winga no fa tu sa laita ngo fi take la upule no fai atu ai. O lima ia na si ia o tou ilunga. La ka ngo fi take fa pe mai I'm literally fa ya ko o lima ngai mai asiatas two pair of hands. Vai la ka ko vai. I am speaking on behalf of how many thousands bia mele le ngai wala ngai le o eli kai o se afenka nga kai maka i la mea kai mila vale lai vai a kalango aku o ke kalango aku on behalf of le fia se lau wafe o kanga kai agree mai maka nga kanga fa o mai la tu alalu e mo moli le malo ngale fa si ke le ngo ka milo i le ngo ula ko ila umalanga i Amerika. Ala ola le ko inga male lo makukua. Ka i valu se furu i lunga. Nga o nga koso kwa lo limo ke filo yaku ole upule musu mai lo kalinga asiaka. Ia e fa malosi paukua ma fa leo aku lo maku fa ngoanga le fa inga malo kulo marka ika inga pe ai se a ngu wa. So I'm not following my own opinion and my own whatever you call it. O leo ke sau e wha leo on behalf for ko a fia se lau wafi. Ai maka ka kupur karame kala kua ngafi ngau over mre fia se lau wafi. So I'm speaking on behalf. Ya whak fo ele hau ye lo la tau maramlama. Ai nganga ufa yaku. A le la ufa mai. Wo ufa yaku. O ulima ia nga. Ya ai sau iro markala. Ai o ke aru isi i kuloa. Ai wha singo nga i. Ka ke kaume ia ka i ke wha yaku. O le fionga te mai tai parmia. Ia. Koe o wharongo longo i kala.
Ma ia o poanga mea nga si ai ngaru si ia. O la fionga ka tau whapiko. I mean, who does that? Oh my goodness. So le ole wakako ilua, wakako sava vali maiku. Ia. O le mea kongwa le ayo ile maua maisua whaoga isi uso vo ia kuro ia so yo fongo maiku. O le mea le wai wakako sava vali maiku. Mea kongwa ia walanga nga o le more saua li i nga ngana whapea. Na mo le more tangata o le saua li i. Le aisonga kamali anga. O le tu whanua i loa yona fua. E fia kamali i fuar ku whangua. Ai e loa yonga fua. E vai laka ko i ele vai tele. I o fela sea ka mamai e whamai o kerea onga o kerea ele ingi. Ala ele i rofa uinga la utala. Vai le manino ia. O Tautai, generally, both HRPP and FAST. O kou kai kai. O lima nge ye kuua o kou ilunga. What do I mean by that? O lima o kangaka. Leanga ele paroka ngi o ngala au kulou. Ele paroka ngi kaavale. Ele paroka ngi vai kafe po ngi kangasuka. E palota e tangata. O lima la nge ye kuua o kou ilunga. O lima fo nge ye koe whapalalasia o kou ilalo. What's wrong with that? Yes. Nothing wrong with that. In fact, that's 100% true. O kangaka yanga vakua o ko si irunga. A ko u mai o towi u tu lou le ngangana. A u mai o ko pakua. O kangaka fo ie koe kango fia ko ele leila kango kunga. Koe si mai si fa pepe o koe ku leila lo e ile me si fa penga kango kwa si mai so ke ngare ku ilalo. Yanga kango ro sa ya ku ro ilalo. Ele leila kango ku si mai ai tongia ku ilalo. Ia. Ai faila ele ai sa ka ma fuilele. Oi. Se tongi lalo. Ia. Kongi ro le lalo fa kanga popo. Mai vai ka ko ia. Ia, langai e fainga kai ke vai. O Leaiataua o lunga o mo le vai. E sa o iskamiki iskama vo loro misi le o fa manguia lo loko iskamiki o misi. A misi e fa fonga mai o mana tu ele melia. Keep it up. E kari esi kanga ka whapea mai po le afo le umi o le swing o lo langa. I trust. E ngango believe ya o langa o ke trust o ke believe ile kua suia kanga. So I thank you for that. Pa awa wai pea le swing o lo langa. Fai o e mawhiku pupula. Inga ingisi fo i o lo strako i kulanga. O meo manga o ngore kingo. Fala au fasainga o au manga mea. Thank you. E sa oila kala misi le wa e are nga fai mai e pui. Talo fai ele ya o ngastintiti. Ya. Awanga kanga kale ya onga. Ya langa kulo foi. Kulo wala au le. Nga yeise le onga. I'm known I have some of my own uncles aunties ngofa alongo la ko history ele ya onga. Ai ngoifo help e kausi ma ko fa nga o makukua makua po wa. So le o kanga ka mua ngale le yor fa ko farainga. A o lea tu ai ngā whawhine. Malona tu o lua pei e whawhine. O lea tu ai ngā tangata. Ia wakako wa ila kā kou iei. Sau i le anganu e le iloa tau tala. Tu atu le nganu, le nanu ke le whaalongo lava o sau se ingilisi se kasi. Ai ngā le whaiwhaia e la lau le broken English o tangata. Ai, o ki le whaalongo hawa e langa i mauforka ki le whaalongo. Ki le whaalongo ua ngangu. Po o whaisinga ngangu se kasi. Ia utato vai la tatou. Ia ana ole ata ia pirosion to lo fa fine. Ia lango mero fa fine e fia ia me e agree me wala ngai fia kingi. Tau le nga uma tuai mana ini si fa fine o nga lulue. I community batulanga fa pena. Ia le na. Ai fa daua o me umalava tautuanga la ngana. Please. Tuanga awane i mai maua peni nei uli. Le wing o le tala tuspa ia. Awane mai maua tangata le le fa tasi naina. Ona o le ngangana i leanga. Awiki whaka i ka i fue lako i nganganga. Tu ubela tauia. Tau te tala i fa bena ai. Awar suia i fuala o e tau tala. Ai ko megi fo ingo tatou prokala me pole alo le fia me tūlanga. Seu te talia i nā lau. Te talia i nā.
ai fai mai le nganga le lei fai mai le nganga manai ma tulanga fa pena ia tatou malolonga a foi mai na le tatou me ia tuai tatou ru fa tatou fa tatou no ngamo mo ole uto i tonu foi tonu le tatou office nei ia le pulisili o le tatou Digicel Pacifica ia le fionga ia Lea'upepe Junior Talai Lene pe a foi mai le tatou au tali ai foi le to i tonu me foi o godfather ia male sunga le lo ia Sauni Seleni tatou malolonga mo le whaongaina o le talo for voucher dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi o le filifili leo le au nanga i te fia whaongaina e pei o whatonga prepaid bili o le vai bili o le moli e mwhewhona utuai le ta avale le ngata whailea tūlanga tau i tau mafa ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau e mwhai foi ona okai tau o le whausiei no whale mauta malawa i Samoa a mai ona filifili le au nanga i te manau ona o omi leo ona filifili leo le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa mautinoa ua sa o le lei le whalaoloa ma le nuu filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala ona filifili lea o le upu check out e whamautu wai lau whatau ma le tua whatu mo whamau maunga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi mo lo ainga i Samoa ma le tua whatu mo le swafa ma le numero le telefoni e lua awale mfona e tutongi na lau whatau o lo avanoa le online banking mo New Zealand ma le visa card ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi a mai aloa ona submit leo o lau whatau o le temi la vai mai ai lau whatau o le afiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa e alai se whi autustusia i le telefoni po o le imeli e wha mautu wai le whatau Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. David Watile wa tonu se furu ma le limero to jerele tula e fa wa mafa tasi ma le pulisili o le Digicel Pacifica ngata foi leo la o nanga le Pacific 40 le sao to sila mai ai. Ia wa va se unga fo ia so o fa si pisi fo ia fiunga le lipuri. Ia utele lo pole me o over foi le gym inisi o utele pe ia foi ngar wenga lau fai me lava le gym fa talo fatore lo joga le pepe ngole por kala mele ni ngole afiafi ia afilo ia tu lau la sunga le fonga por kala tautai ia po lau to file vai malai ia vai ani foi pa ia la ing sa mole o ia malu la tau ia fa tai le tu mo vole no to faʻasoa foi ia me silio leva ia tu lo au ina le masi lo soi fo ia wa tau to ina so tatou atunu ia me se fo ia tono le kalesia ia mal tele pulo lo e pulo nei vai tai ole sunga ia ri pe o tele tu tai mile chima si to fa sina utala walanga ole mele ia pe o ina le o tele na mawai o e ma da le tulanga ole o e tau saungi se kamera sanga po ni au fusuanga o tele ale mo le lu ile wa sawa di lo sunga lo fiola upipi ia le ia siata sa au mai ia le tausanga fo ia tina o tamaiti tausanga te nei ia wa va ia fo tulanga le o tau unhealthy fo okay ia sa ia le tala fo le mafau se fa na we fia mafuta umi atoi ia pe ole nganga le na ia o tanto fo mo to mafau ia sa la ti siata pa na ia tate mana o fo le tate au lien tausanga se tele ina yam fe ona ta va ayo tup ai ya amo mani grandkids pula lo fole tu ya se fa man wiangal na ya ai o nei fufanga uma ya na me ta tu fa ya pula ta malo wa pete alu al tima ya o te me fala uma ye so pela wa fa ya ona o le o piwa tau fa fe iri se ala la kala le nga fa ila pe wa fa ya la ona tina ai pi ki o fa ya ona o wa mana o ye o ye ya
ia wa man tu ai fo te mi tau ona ia se fafangu hoi lele ia wa o aina sa la to le alu le moe ia le alu le tau sami ia o le alu le au mata hoi lele ia fa mo nga luenga ia mata fa o nga fo i tele o taimi ia ai fa aftai wa o mai fo na taimi ia le ala wa pe se te fai ala upu foi lele wa pe se lifestyle foi lele tau fai ia sina fa malostino laso mana ia la fa o ia mua io la ngai te fa lo ina la tala le o au mua e usul va vea foi lele io e pasava vali ia le tele o maftanga tina maftanga tina ia tate va ai ia le 1 3 io la te fa to au mua fie lo pen fa fena mo waina con calatela foi lelna alta malo e piko ruma pe o te vai le la mo se te mina vai lo ina risa mi ro una e piko rai ruma ai pi solo atu ia tina mata mai tai ku ai la arga mano rungo le andu fatu amu ia au fatu te sa o karar ka me ki fisa mai or kar ko winga ya tatono e o atu le sia tatou malanga wale pe ngata mai Hong Kong ia tu pai le wo fa no ngora uso o ia talo sia tu pai pe to so fo ma tu fo tatou pele tau sini o langa tau tele i o ona o le tatou te to fitu na tatou o tatou ona ina ia faile reach out al tatou prokalame ma faina tatou farono ngora ia enti ma mua o tu loso fa tu le fo tu pai le faftai langa tatou tele i felo ai fo tele o naita maiti sa ioi le ana i Hong Kong ia masalo foi tu pai to lai ti ale lo peta tor o anai la fu mono le pe tau tele tu pai langa le wo vai wo to e alu le pule le Blue TV wo to le tim le wo fa longu to le tim ia faftai wa e fo se to file sunga le fionga le ia fu mono ia e anga fo i wau te lo e le mana mi le ia o le talo ia le na io ia wo fa longu ka kai wo ka ru ia ma ia o le e langa ile lu ia le se urpo nga se uma to e su e me le lu ia la urpo ya se uso ya matas e la langa ru inga avea fo ia isia ia ka ma ye ka nguru a wo fa longu lai ka kai wo sa uma la to ru ia o le asa fo tu e te tau no to e punga le mai po le asa se minga se me se to la o le tele o celebrities le te va ai i to inga arrangement fa pe o tu pe la fa ti no o no te inga vo le mfa na uma a la ye se met tu ai ya ye fo so charity ya pe te mana o e avea na mataulanga e avela e kalesia io e fo i lo tini sa ver kalar ko e o follow tino e mataulanga e ola e mari wale vadi nga ngalo ari se o e di mau ia ai fata wala vale o tu o nei vanga uma o se fo maloloina o va ia tu nei o tonga o lau documentary e documentary fo ile a le tatou Blue TV o le tatou olanga ia le lana male amatana fa laulo o va tole mane fo yo fa tantano male manu lo ti na fu ai ona tu wa Samoa ai sa ile manu mai ia i New Zealand dei after ya sata weta watu langa le wa elem fai fo na ngalo ta amata inole o le Bluwave ya na te sila fia ya e paulo documentary na vilia tu af mai fainto o full lane o mai le office na mai atu watu le script na todos for minute na film mai ya after ya la film mai tala ya ai yo ele tu wa ele fief so swani fo ta watina ino le nei foi business ya male maurunga foi wa o ye la auto tautua ai na o manino atu langa ia o ta wai tu foi le tele o le mea le no fia anta fa ko kako ele ai se sa ole upele se fai vai asa mas o vai tu ngale man io lau fa tal no anga ma le story ma fa tu ma fa na ia ta foi tangata mala to foi me se le vai ngale e lau sa no ga foi le o le tele ai o tangata i Samoa e ilo la tō no ta inga e fio mai fafo pe i New Zealand ma Australia ia mo fo le va no te fa lau tele lo fina ngalo i lau documentary ia me silio le wo manino mai na o tasi ale take na pu el tatou documentary ia ele ni me faina to suia pe edit ai o la uia tala na fai
e fua I tangata o te iloaina sa matou mafuta foi nā taimi ia e tala noa ma le fio mai New Zealand ona fia saili manuia la foi la manino la wifa mtalanga e le isina no tainga e o mai ona la sa le lenga luenga wa yai fale ole olanga ia la sa fufu lava mo Samoa ai na wa mai ne ava noa e pe ole kota ne New Zealand le o fatu o mai ia ato no sa no na mai le ia e to isu ia foi fufuanga ia e anga I mai ai mol fa na pe ole mena na laina fa mo au mai fa na we fa o ngai nei sa ili e foi se silu mana I ese atu le olanga na olai I Samoa ia ma talosia ia o se awala na mai le li wa pe wa ve folio mai nei ia wa mai fo ia we ia o nanga I se se tautuai wa I pisinisi o mfai ona fa na mai ia tautuai se tata what's no ia o wa fo e kale si o lewa nga lulu ai ia se alvala wina se fo o fufuanga tangata ia sometimes se ma fufuanga leli ma lo fa dai le se lo so no ina we so no ile se taimi tol mata il taimi alwa tu atol tatu ta sile o documentary sa tu fatsia po ina ele Bluwave ia o story oto ese mai umana tangata auto va mai ia po le migrations foi le ana anga I mai ai masa ile manuia le tuno ai sa o le ia te ulo so no ona o leo te tala noa faa tamaititi na ola e fo ile moteli salafai. O aso ia ama ko wuku wale a onga wuka koe a onga savai. Ma tu wule wanga ore ku ua ko le a onga ore ma ko wanga ruenga ma ale au kupulanga le ia o leo e fai mei popo ma fie. O kai mira e mau ke kori umoronga fai popo mo ngofo ila longi u ma ko kilo le langi ai le e fa le runga pe pasia e na taimi. O mato mo onga. Po o a fea se aso ka ki o ia ku ro monginga pela sa so te advice para kai me ke advice e alo no auta mo a se palangi se mai se sawe adopt ka ika ia o ka aunties o ka uncles o ka ngaka mua ngo ka ola e fa mai o life po a fea e ao mai e kau li watu fa na wala ko so le ma ko sa mo so in other words ele sa o le leia ona o le mafau le nei taimi. Fast forward the current and the now. Ona o lela usui mafau le ala infa mai isi ele angi so fio ku nga o le amanga ia Samoa. Ia langa o nei taimi la na nei lewa o mea o mo sa ingi usila o mo Samoa. Ya io lato tele ia tangata e fa ia wo e mtuale fio mai lato I fafo ona la o mautu mea uma ile tawa au fa ina uma foi lai lato la u ia fa talanga fai e pe ano fai atu now people I know yes we're waiting for an opportunity to leave Samoa yes ili se manuia ele fa pe o SMI ona o nisi tulanga e mise lava la pe ai fa na our responsibility na tatou ia sili atu le olanga e ola i lau whanau na le olanga sa e ola i ma lo vavtai ua tatala no lola ile va en ho sa ilinga manuia o to falo logo na tau ye ni ava no e tau wala mai le I lau so te inga ma Australia ia e ono ma waini ava no whainga ruenga ma tūlanga whapena whaina e sau noa ia Lea'upepe whaftai a siata pe au na sila fia nei vai teimi le whanongolonga tu foi le tele o company ua tāpunipuni ia tele la tau whangaruenga tono le malo ua le toi mauanga ruenga ua vaea ia ai whaftai o lo iei nei company Australia o lo ngā lulu e foi ia nisi o aloma tama whanau Samoa ia tupu matamali ua mawhaiona la tau reach out mai o le ua amata I ngā ruenga whaafasimanu tono le meat industry ia o lo iei avanoa o lo tala mai e mawhai ei ona o atu tātou e usitsen New Zealand e mwhaina tongi melo pasese ia e mwhaiwana tāpena la tau le me te nofo ai I le amatanga I le teime taunu ai o le rates la sa whaatata mai o le luas fulu valu tolu sfulu itu la tahala Australia I le itula paua koste e to SMI lo tongi I le vai aso ia na o lau accommodation lea e se lau lima sfulu ia mal tolu sulta la transportation ia lo no vinga pe lua se lau wala au deductions ia le situ pe ato e maua ia o lau oe tu pena e sosoani a oe o lo iei foi le lato manatu a whapea watu sesi foi le o le ilon to lumlan whanau nei
ia me fai ona mo atu ia whaingaruenga va ai ia le area pe fifi ai pe se me fai ona vatuelo na ainga o ye ni a onga ia mtulanga fa pena ia ma na fai le ona ngalue mal company le avatuina o le ainga a e faftai ona ye ni sila already reach out to my o lo tatala le no lo na mia ni sia o ke topa ma November ai o la fo fai mai ia le tatou company le ale placing labor o la fo la au titiloanga i ngaluenga warehouse ngaluenga retail ngaluenga trade po ai lava nei New Zealand la ua le toe mua vano e whainga ruenga ai ono tūlanga le ma ale fo i ma challenges o le tatou economy o lo e neiteng ia talo sia o le amwhena mo mea vanoa ia e anga ia toi fo i Australia e saili manui ai a whaapela e te alua tu a lai te loa le tala tai alu a inga se wha te inga fo i lele so e te tau le pore fuara le accommodations ia a mwhaina ala tu e no fo lo a inga tau se fe mai fo i le sina whastu pe o rau tong o tonu e whengo fia tu na pe a whape iso a inga i o ai pe o le tūlanga la tau whai mela tu war te minei to te leo tātou la fio i Australia a o mea nei whaingata o pāsese o la watu toi so e se ngaruenga e le maasani telefo i tono area sia ai o le manei fo le awala ia o lau ia mafofau ye o hava no mea uma a whai e nisi o whanongolongo mal tātou po kalame ne fiafi o mafofau e sa ili se ngaruenga i Australia ia o le tātou na utu atu i lunga ia o lo ele numero telefoni ia male emaili na info@placinglabor.com ia fai ona whaafsota ia le tātou company le mai Australia ia se te tala mai se la tu wavnoa ia tatonua ia ngaruenga whena tātou tautei ia e fsoswani nei o tātou tangata o le whaasala lau atu ma lo whaaftai lo whionga Lea'upepe ma nei vanoa ma tua mai o keywords to before i lunga le tātou vanga le la ngai fo isi uma fo i ko fisili mai fisili le wo uloa ba le tero tangata the keywords is citizen in New Zealand po Australia i uma e fo ia e meri mai ala ha ule kausu spe finga le ai fa mole e lang o mai la vai le so mai wa nga fo ila le vano nei Lea'upepe o mana tua o te fa malu lua tua inisio le to tele la vale tau mafai mai tele roya le lau fionga te ua mo se vano tele la uso e pe finga luenga e te lo fo na ye lau tulanga so tanga e mai so vaanga vale le nei company tele lo pe tau mo se so ninga le lau fionga Lea'upepe ia mai ha ula vai ia on o to tele ai on o lai la to te refer anga ile ainga energy le sama to i Samoa lua tau sanga taluai ave pepe whainga ruenga ia o te whasesi la tu le nei fo ia fiafi e le o to e whaia le vahenga lea au te le lola ila uwhionga na pepe umofo le neva no pele elo ini na inga le weta ua tonu ale mea no racing ai tono documentary lea i le whainga nei o le kuota po le ale me e alaina le grant ia le nofo mau le avanoa e travel mai ele principal applicant e sau su ele ngaruenga mana ia wa ai se fale matulang whapena ona whatoa au mai leo le ainga a wale experience na i mato o mai whatasi au mai nei le eise e ina yo mato a inga na ofa mai mauten nofo e to avalu mato na o mai ia tate alofa foi taite yo ta a inga nei ia o te alofa foi se au whanau ia o la am whaafio fitonu pe tasi potu yo lo ai masalo pe tolu vai aso no mato no foi le hotel o tau sa i deli sa fale no foi ono me o information nei ele matua fo fola tu i luma fa pe o fai ngata ia fe ngai pe a sa ia tailo se taimi tam fai malo ni sila sui na tu langa sau tanga talem fen fenga wenga sau a mata fenga wenga se fe tu pe su el fale fa tau furnitures ina wa o leo mai tono no fa tasi mainga that's added pressure for mo ai gai nei o tatu ainga Samoa e se la lofa e fa mai se o mai tatu te ofi lava i a matamatai ia e fai alofa fo i nei o tatu ainga nei wa poleale ma fana o mafutanga te me e umi loa e te fu a mata na issues ma tulanga fa pena ai weta o tulanga lea o sa ia inisi fo i la tau sanga tu ia upe ini se sosoani ai mesa i pepa no fa mo le kota ia o te tango ala refer anga i company ai la tu te su ia tang te whainga ruenga okay o lo ye for company lai tu tonu le official consular te minei o le blue collar recruitment yes
ia sa o talsanga ia le tamaitai ia le sui konsula. Yeah. Ia Darcy, ia Tulau, ia Swafa. Pe mwhai ona tausanga i fo i le, ona matu ofisa i pito i lalo. Au te vai mea ngā solo atu ate lo immigrants. Yeah. E oanga i lunga le avanga le blue collar. Sa i le Sa i le inga luenga. Ino tausanga le tamaitai le sui konsula. Pe le mwhai nā su atu whaisela tau tala ma le company le ono le waito tonu le official moto Samoa. Ele mo wena ia Pe ona manoa. latu sosoani ia vanoa mo nai tangata ia i Samoa ia au whaingata ia nei vaitim ia tu sa tau. Ele mwhai ana tali le ai e sa ili a fu le lo fif sosoani. O la fo le na tali o te fai nei tangata, tu lo foi ai o le fa fonga mai. O te enana o fai atu le fasi silanga le langa o la e tuli mai mawhape mai o le na wha maua tala o a ue maua koe pepe whainga ruenga. Ia ele ai ona o 2 years ago sa tupur mele na i le ainga energy. Pei tai la ua uma o le ua telefoi nisi wa autova mai ia ma ua whaatumulia ia vanoa ia. Wale o te whaia la. Ia au nei tangata la fisili mai mafso tai mai pe mone nei pepe whainga ruenga. Ia tati foi lele. Ia si kau mawhaiak ka kere poro misi atu. Ia ai la te tau mawhai ia tau sa iri solo ma tau aisi solo. Ia tau su eni nei pepa whai ngā luenga. Ia mo outou ia matulanga pena. Ai as of now, ia le votou whaafoka mai sau no ngā whionga Lea'upepe. Ia ole tau sa ili ale mele ia ele o yeso na mautino o tonu. A tuto anga lango mai le Tautai e ma le Bluwave. Wawe fui na ola company. Ia sa o mai ala o tau. Te loa a whapea tau sefe mai tupe e o ai le pule le team. A tau sefe mai packages na lo no winga no maua na haian tatou po camera ma tulanga ma pena. Ai okay, wa mai le unanga. Digicel tulanga le. Ia o tatou Digicel le taimini. Ia o lo bisi lava fo ia tulanga ia au nanga tatou SIM card sa misi la tu lo malanga i Samoa ia lo anga i lava tatou officer if sosoani faia la tu plans le stala la tu SIM card. Ia ona tulanga foi le tu fio atu tu line fa leolo ia petro anga i foi tatou falo lo Digicel o tele le atu fa la lave e mana o ala watu ni wola SIM card o la wo man top up fa tau le pano al watu alu lo fa tino fa la lave fai mai le live o la wola le internet matulanga o lo iai foi tatou pokala le tatou promotion o le fanga solo te minei to telefoni nisi wa fa mani nai masalo tai ao o le tatou se ilona fale tolu tatou fai longa tai lima se la o lo se ina mo New Zealand tolu fo ia tatou cash prices tai lima se la o lo se ina mo Australia ia o lo anga fa ya tangata Australia New Zealand lo fa tau top up tai luas futala New Zealand pe luas futu Australia pe sila tfo ia malafo i tu numero Digicel i Samoa po isa tunu o Pacifica a fai fo lo e fanga ina tau tu click X e la fo se Lene anga i telefone Digicel i Samoa mo isa tunu o Pacifica ia o lo mo fo ile ava noe ai te alo se ia atone mo na lima se la so soani le nei te mertang tar so fuang Ioi, ma tau tia le, with le fia, meni ono afi, ono sara ono afi, leo fa inga o le tangata wa vaya ngā luenga, ya mato, ale malo, ya mato New Zealand. O matua to tia le afu iyo, o le tūlanga taupangatia, ya e se afu fuanga palmia, ya male fai malatu fai ngā malo, mato New Zealand, mas faso toi. Ai afua i meo le tutupu mai ma le struggle is real. Elesta mai numera le ono afe lusinga luenga. A vala au mai fo lana yo tatou ai ngai Samoa ai pe o tau le tali atu fo tele manonga ia. Ioe. O nai tūlanga na lo fea ngai mato. New Zealand temine tele la uvaea tele company ta pun ya la auto tele sa ili la no Australia ya le na a wai lo wa fa le tonu New Zealand foi le fa ya wa fa le con wa ma va ya la unga luenga vai le va le sau do ni Lea'upepe punga lo o fa si man con lus fukala lusu va la il torso futala o sola o le fa ya ko ru ngala mo la 5 fatu punga la o le 5 ai va ai lo lucky da poliki ya ne si va nga Lea'upepe ya felita ya tatou Pacific 40 yes tatou talo fa voucher wa ngal nei tau sanga atoa sa ilile fo ia tatou customers ia boa ia ni
a wala mfai ona fa le a tili le a waunanga ia o le feedback ana sau o le tūlanga foi le ona le pe wa lafo atu i nei piki atu le tangata le nei le falo loa e o e fai le whaatau ia i teimi o atu le falo loa na ele o maua o mai ia pe se a wala e mfai ona foi le na ona lafo atu ale voucher ia e pule tangata le o le falo loa e anga iai which is mana ia feedback mana ia ia o le isi a lato feedback na o mai ia wa limited te le falo loa pe mfai ona whaatele ia falo loa e a waitono pokalami ia whawhaingofie convenience mo lato o lea lai el tatou system lau o develop il taimil nei ina ia mfai e ona tau nuu tūlanga lea paual mea o asiata whaatau e o le voucher tango oe sau le ilau emaili forward oe ia details o le voucher tangata le Samoa pule ale o ia falo loa e alu na la ratua whaalila na voucher tango lor falo loa tai tonu accept ia lau mauat sei o la na falo loa mana i wa masalo savali di le tolu taluna fai mail feedback le savali fama sina o tom fai develop le system folder o le nau tai nga ia ready le your Christmas mana ia ai o le ngafo o le atatala le avano a fai o mata mai foto telo tatu Samoa fai falo loa ia o le amaua le avano e fai ona tau o mai i lunga le pokalame talo fa voucher o se awala mfai foi na mau ni se sei o sale al to falo loa a me se tanga to tonu a fai a popular lo falo loa i tonu tonu ia na ona mai a sign up ya matou ia te promoter oi e mfai foi na promoter matou nei ina ia mau to ni se o fatau mai fafo e se atu fatau na ia te minne o le mana ia vai ngale sa mo lo fa fonga maua o le o le awala le Pacific 40 e mafai ai ona e alu me ta ufale o loa after hours hours foi le mankwelo wa e ere te mi wa pisi au ka fonga e ngalo ile masi ma ngalo le suka ai mafai langa e alu falo lo tonu ai a fai fa fonga mai pisi ni si mo falo lo pe na inisi ni o falo lo le tu na tu na this is some of the shops ia supermarket a fa pe fa fonga mai foi this is the best opportunity mo oi o ele fai pisingisi wa e ele fai pisingisi Samoa ngar complain if I pisingisi era usainga va mai wa fa o mai sainga ia fa ka uma kupe me tulanga ale tatala tu le sia va no ale e maua i o ele opportunity lena lo maua o ele sia va no ale e ke compete mai sainga sign up mai le Pacific 40 e fai ngata sign up va ngale wa fa fonga mai fo ia fai pisingisi Samoa pa wal va ngata wa ava pe mana mielo fia sau dunga pokalame ye se internet lo falo lo ye sau email receive ai ya oka ya me sau bank account e ma fai na mato zero sao ye tonu tu pe fa tau ye mau atu ya mato mo lo falo lo pa wana va ngata e tonu mai le o limited for ina falo lo fa ya ye sau pisinisi o faalu teminei a te nau o le e te loa e tele na yo a inga matanga tonu I fafu o le fia fa tau atu anga I business na mfain fa ngale talo fa vata pa wana va nga tolu ye ile internet ye se email ya masau bank account is a bank Samoa ya mfailo na mato so ni atu ya wale na New Zealand fa ya tanga te masani Australia o fair level nei la langi no foi mfai ana la foto talo fa vata mo lau business ya ai whaftai siat o nai updates na ya me fwile au ngai whai matoi fasili ai la tau olo whau ngai na leo mana ia ya mai le feedback ina ia lo ai po atu te unga e tau on whatino ina ia wha mausari e fwile tau tua mo se tata watunu o isi tau o I tūri leo le au nangare le wha mai an mataimi ma le whiunga Lea'upepe e arusa o e halau tupe mea lai mo mia mai e tangata I Samoa instead o le wha mai e vatu tupe o e whakau o le to na ai vatu ave se me fa nga ai fai le ia tu le voucher ia nga le piki le na fa tau mo tu langa fa pena ia ono le tata mi o le foto ai tu nu ia got farai I le tatu office nei ia so no fai u lo fio nga manisio vai nga no fo nga le tatu ko juru ia mo la tau lo fief so ta I mai foi ia inisio fat vaenga sa fatata no nefiafi ia ole numero le olu atasi limonu tolu fa olu atasi limonu tolu fa ia po le Lea'upepe.lene@gmail.com ia le email
fai ona so tai me ai ia ai manuia li o to fai va lo filima le fiafi o le ma mua ma le sunga le lipuli ia mat fatali mai o ile il fale le la tatou feilo ai ia wa vo se ava la fiafi ia mana ia ayo la fai le tatou sunga le lo ia le fiafi nei le pato a mo se ava no fo la fai ngalu ia ma le tatou wa lo ia alanga o te loa o le la fo tu te fai le lo fa tau mo kot fara la we le alfa fo na tu le la fa se tu anga lo ia ai la fo tu manu ia le lo si valoa ia ma kot fara ia poi fu ma e walanga lo fara ngolongo fo ile sawa au mua ma tole fo ele o to ma mai na fo ile fia na nei au yo le ia ma lo fa tai tu atu tu ma lo a foi mai fa fe lo ia sunga le atua i lungo atu programe e tali el to i tu no mai sunga le lo ia le lei o ni vaenga tasi dua o lo tasi fituiva tasi dua. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. O lo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli, pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account, ma whatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni, ai ngā whapitoa. I oe, whasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai whaunga le tātu PacificEzy app, po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele, po tātou la silia ma le fitu se furu whasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono, po numera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa baru wha, PacificEzy, o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Whaaloalo, ona ua sosopo le manu vale li whangatia. A tāngo seu o li seu. O le taimine, ua omanatu o le a whanatonu le malama mawili tonu le isi maina. Ma o tautala i le pongai o loo. Uia mai o le polkalame. O le tautaiae, tawala i le Blue TV. Lausunga antelu mowat. Wa o manatu. O te soli mai le polkalame. Pa ia ma le mamalu a le pefa. E mamori atu ai lau lui ia te oe pola peti. Wa pe a ma le masina talu ona a watula ului, ma o te tali, a le nei lava e te le tali mai. O le ala ua, o manatu, a wa o te matua a tali tonu, o le e te, mai mo mai a wa o oe, o le isis maka makanga ngā sili le iai, il porkalame le nei al tautaiae. O la ulu ila antelu mo, Sau e whaise tā charity boxing match. Tā oe, tā tutu te tonu se mai. Ina whaile o le tā charity boxing match.
o te manatu e whataunu i le masina o Novema. Mai o te manatu e te tau fo i ona whataunu i nei i au kilani. Ua o manatu i le tūlanga. Ona ua o te le manatu e whatau o e antelu i lungo i social media. Ta tia ni o pa ia, mani o sa, mani o whaingata. A o le au talatano atu, wha social media. O le pā o le social media i le social media. Se se lo le mafau. E se lo le mafau malo la lau so o le vā lea o le atunu. O le whaapongai tonu lava le ngā. Antelu. O la ulu ili. Whaapongai tonu alena. O lo le mafau, ma lo la lau so o le vā lea o le atunu. Le lau o whai aku i ake oi. Malia mai e sau e whaisaka a e. Ioi, ia peke i ua maa o isi ngau mea uoki whaasa o i konga. Ia, o mea ta alonga. E le whapea i whaia ongi amangia, ia whapena o whaanga tama. Ala ulu ili ngā lewa watu. Malia mai. Leo o whai aku. Whaise tā charity boxing match. A tonu o atu i le teimi lea. Ia po wa yesu mangisi o kurioso mai e auai. Ia ona whaate lea i lea o lea wha moi moi. Ai, o la ulu i lana ia te oe antelu, leo o ta oto atu. O wa leo te mutino. O loo e maka mai. Il porkalame ringe e tautai ia. O lau lava ngā masangi. O ere si maka ngā siri le ia i tautai ia. Ma lo whala o tele sa mo. So i fua ma ia manuia ngā luenga ma fuafuanga le nei aso. Ia mai se le nei vai aso atoa. Whaftai tele. Ia, o le sungai le ri heavyweight. Champion of the world. Super lightweight. Iyo, ere ba ia kaka mo o ia fitari i Matalas. O ia whika sa fusu ia soi. Se o kiso au ke ka u manga me Ele ke mga kau, ala ko mga kau. Nanga lau fefi. O fōringa mai, fōri whapere i fusu ia makarasingo whape e makua ko e le lo fusu. Ai ngaro le uri. O le wanga. Le iu tiri tiri tonu o le mafuanga na. Fefe. Pala ai. O pala ai. Ia. Wapepe lero ki kola utala. O le ale le ia le whaafonga na tunu. O le keywords leu te maua mai i le saunuanga lea. Ua maasina o uru i atua oe. E le se kari. Le se kari. Mara tuala. E fou le mai lunga o le video lea ia whatu a play atu le vaso le te anei wa whatasi ana o playinga. Le u whalua. So, ai whaafonga le saunuanga a Mr. Champ. Ua maasina o uru i atua. Lono winga. Langa private iai, mameli iai, lawa lewa ngonga maua, alanga lafi. Ale waka ko sa ngi promote le me. Awela lela wa na tango au mai loa ma fatarusanga mai loa si tamaya matalasi. Le sunga asiata. E mafai anga kongi aku runga ngā la u ile. Langa ole u fiwe rui kua. Ele kari. Nanga fo ila e manga whaapea e lo iroa e lalangi lalanga denga wako mono usina fia la lau sunga ngā lea le urupo o kaukala lea. Iyo kali fo le mera ngā. Talia ele mera nā le wa matu whaala. Tu so le wa molia tu le whea ua sia tama. Talia ai langa la o makalai safusu. Lalana le no wa lau te lo ua fefe ua popole. Iyo wa aku kolengi mai kama. Ai kolengi se sela. Wa whaloko mai maula ua lu inga ia. Ai. Whanga mo wake. Ai pia o wharongo whuburu i me ma. Lui mo, foi lui kulisi. Oh. Pa mai e kokoro ko te me kas. O i talo whai. Ia ai o tau se mai ana mea hui e whai au teimi o wha o i tama i teimi. Wa u wharongo kaka pia kau whawhawhi. Wara uri sawa i pia kau whawhawhi. Ole. Ai la wa ai upe wa masani ana mea na o le tasi o ia ai toru tama. Ole a misi la makalasi. O mga mo ia le palbai po. E mare tua lai le leile o so ia matalasi walanga ole e whai mea whai pele. Ai a se mai lai pa ele pa ko uri mane ma to tiri ta
falo ni me pele. Ili lo fa me Ke ai na fo mai mo fusul market. Street kid. Wa wele ele lo na me o soli nga ka polengi. Na pau me fia mo soli pefu mane. Ai le oso pe I o ile. Yeah. Renga sa fa eso sa promoting a meio foi pele. O se fusu anga le pe le no vat. O mano o fai na lunga le puenga live lunga le tatou Blue TV. Au tatou foi la male loia. Tu sa tau te vala ulia fa pito tu man. Ia le fionga I fomuina. To le tai. Ku sorka ko penno le al fa sala lau. Yeah. O tele mana o e lau fali ia tu man. Ke mga sau e tau te fasala lau. Ke o fa au walanga io e fio mai fomuina o ngā tutonu. O lau fionga po kotwhara oa. O kanga kau ke mga o e alu e lau fali. Enti. Ai o lupo. O Mr. P ne kongi I le merea. Ok, inga e whikau I panga mo wake ma kalasi. Ia, whetau I lele. Mantua ia langa o lau mamai le lui. E ke kali le lui. E le amai se lui e lafi. E le amai se lui e fia kami soro. Kali le lui. E whikau foi la le panga a mau. Ma limongi. Mau limongi. Ngaia. Te loa la fatulanga ka kupanga. O mau heavyweight langa. Heavyweight nga. Heavyweight. Mau mani. O ile super heavy. Pe super. Super heavy. Super heavy. Super heavy. Mau malimongi. Fatulanga mai tatu graphics ia taula. O taula le la ko ko ile fainga me ka ko panga ia. Fonga mai taula. Taul papa Victor. Fatulanga mai tatu panga ia. O ma ua main promoter. Ka ua. Le mo se panga puro ko ke os fala vainga. O ke os fala vai a o fala ngola lu I o lo ke fala ngola lu I kuris o e polo kurisi. Pantu le lu I tau I le la kurisi ma polo. O I ka lo fai. Kau I le panga. E te lo fa no. O le 11 fa va tu fa no ia stofine ia au mua I le maliu son tama. A ko so o ko ila polo. A walanga o kuris. E mga ima se ilonga sau ia tele ai elo fali. Fako ai loa ua mawhain ka fio fiku ri sipe a inga maura. Ia ra fori foi kere ia o eba ia loli. Nei se faturanga mi peta panga. Faturanga mi peta panga. Usala. Alanga la fa main event e fa main nama talasi ma langa o le pio le lu ilea. Le lu ilea. So le main event o tamaya o tauso ia fet. Ia marka kale ua fa ilo lau kele rongo pala ai. Le le fa ngoia se longa wakari ia feka. Fa ko asu longa taido ai ka ko fa ngoia pala ai ni kemi. So ia fetam pala ai. Ia so o duila ia le o tulisi ma protu. Mangai. Mangai tele panga. Mangai panga le. Uma tulisi protu. So o mai le panga. Oi se korosi. Wafo le limongi. Limongi mau. Limongi mau. Okay. Iyo, ai le onga the main event. Ai la poni suenga e so fala. Ya wo le Isabel. Le Isabel e me fun ku ka kiu ke fa la wa. Iyo, mantuala po pe mana foi Isabel ma poni. Ma ken la panga konguanga nga o sabe pongi ai la poni kere ai ai kula ya lo li e le ipu o li pu konga se ipu ia leila e ke rola o ka ngofo a pe o ka le fioso le maya. Lenga wa u tele masangi me fi pele. O ke masangi a u ia ai te lola el tanga te bo mana o lola te lola na ma o maloma u main event lo. O ma u ala marka ka le fale o kapua inga la fu. O fi ngora ka. Le o yo mo ka ai fu.
Si ole era kuos kama ele panga ia oi sa ko fa foi mela ku ke lo la erga kala pingi mania pe ia la ku ia pe ku ia savea Ko ia savea le savea ka le vola savea so savea masaia saya ma ia rapa ka ku mo pe ka le o ka ua fasara lau mangkua la o ka ua taimi i ka ko se onga ko kongu wala ia o lo falila o sauni da foli ole panga le la panga mua ku so fitawinga mua ai foi le mua o puroku ma kala malai puroku ma fonki lo fari sauni ma ia lo fari sauni o limongi ma mau lo fari sila ma ia tawile lo fari sila lo maxila o savea masaia kuivasa la foli Elvis Modi le ngai ma ia Elvis Modi ko lua me le su o fo mai ka ko fo mai to gamba ko ya mangkua wa e ya o de fo mai kinga ma kama ikai ke mi ai ha nga la to to mua to vainga o le kau su e selo fali o ka longa le main event ma talasi ma palai oi ti ka filia ele ska ko wa ele ska pinga ele si mere misi le ambulance ambulance so le sa o so langa e ka gong fasen kusa o le fui mu o le ambulance ma leo o le vainga la ngai ka gong fasten pai ko le ka ko le ku ye o lu ke ka ma fu fau ya il ka kama o le papalo o le papalo okay aya ka mo le manga manatu o le ambulance manatu ambulance wala ngai pasi ambulance ya o ke por ka mo o mo ko linga ole lau fali o ka longa muri o le main event le la avea taula FBI le la mai kirenga FBI ave ia o ka ko panganga o tatu panganga so o ma wala ia pe ku solo o Don King ku so sunga o uia o le promoter o ia o ise le la usuia fo ile o ida o America le le la walu ku so o Holyfield kuso ka wayo mai kama kwayo mai so fa ngala experience iyo kusa e on po fo oli ia kusa le so fa ngala kusa ra pio ma wala ma tua men e ma ke kalango ha unga ma sangi ka longa ai kusa pio o ia you got money the money man okay ko le kule o ia ke piko mai lai rango o ke le maka le ka palo vai lang kam kau kam akele mga ole kuna awa bier no wa pi ko fa kai kai ko ile ya ila sunga fo inga ya ma kai mi fo ile bier wa ma showcasing le mea ole lo apaka ma me fa penga 1 2 mau no ki fang wa ko ai na se va yo po ai ulo va pe tautai ulo o pole fai uma ka ko ula le wa yeta to ula tautai le ku se tautai vai ma ga yo ula vai ula u manga ka ko nginga le po ko nginga le o ala officials le pole le to ula mo to ula tautai message through for email numero ya pote messenger mai ya ma wifi tau so ula tautai le yo kai me free for free at Paul Fusuanga. Ponga, wan pawaka kai free ponga, wala fusu. Ala fusu. Lela umania. O le fa mai tanga tape pe le mo se panga loia. Ya wa. Ya. Wa ya anga po o something. Ki wa ka ko ku.
Awane no ya nga move ba yaso dia. Ai ka ko a ver si pico mo ko ku mo information. Anga kasi de street kid. Oi, e aí de kasi kaka. street fighter ya so ya. E aí lá mar tatou malo special announcer. Ma ko ka kale announce me ko ngol malai. Iya. Ma to ta o le fa for te po le fa for mo malai. Ar kamera le la MC. Le Oi sao. Le ana. Let's get ready to rumble. Oi langa wa ma foi. Vui. Oka. Esa. Sa ole. Sa ole. Fighting on the blue corner. Wearing a white trump with Sa ola. Mai da ka ko ie. O vui. Vui kong wale. Vui lai tong ie ka manga. Vui kong. Ya. Ale. Ele people. Ya. Ko rola wa ila. Ale vena. Ale ben. Ya, dai sau pe ale vai sanga kofe au ka. Havia mai pe. O ale ko soka ko main sponsor. Ya. E fa fonga mai. Ya. Chotis Pizza. Ya. Chotis Pizza. Ya sa. O le fionga i le ngoa matua ya ale walanga o ia o le manager lo fadi. Ela foi. So o le lau le alo fadi. Le ia sa ungi o Andy. O foi. O taula. Oi mai ska kono fadi. Ma sila. Vai faka kono fadi. Alu pe maksila. Kusala. O kama uma yo kama ale. Sa. Kasi nga Pilipinko ale. Kuso kama ya. E atu ma tu vasa kusa e uma wa mantua o la tu ale afia ngai ma. La tu. Vai isi ka wole mis. O ai. Kapuala. Ola me kapuala fa. O leila o tapuala mai sponsor. Sponsor mai la tu ka mafutanga tinale lai bam ka tinga. Lai lau pinko o. E mo miela tatu sponsor i tu la. Ona wa va tu lunga haleluya. Io e. Akiro e ko kasirka ko pangare ka usui. Oi. O se kinga. Se langa se ifitau i male. Se fica o marcar a cor. Ficou marcar com vai saru le. Siga. So é saru le vai. Eu queria não. O que foi o e mau palari ai ronga saru le vai ali o fingeri. Yo ele ka kaloi. Ele finga nga le longa nutu. Wa. Que maka ko se so se ka saru vai mai. Ya, ole luenga ya feta matalasi. Ya awu vai kunga. Tori waka penga le lei mai ya wo le jim ka ka. Wo, Tato ya ka uia me. Ya, ole nei vai nga fu e. What do you think? What do you think in tulanga ole? Ya, me se fu o me ua tula i mai le vai tau so i puanga. Ya, ma fira i fu i male. Ya mai la le ya so le o te tau no le sunga loia. Ai tau tele atu tatou malolonga. El ta fasi silanga. Ka fa ke fasi silanga. Ai le fio mai ia le sunga le loia ole verso fu nei. O tatou papakiu. Sao so. Io su mai matala mai a. Ya o tatou papakiu ma sani la fu. Ko makuro ka mo. E mi Kor manga ve ole pese foi makale ki tara sunga le fionga ya tur manave sunga ya sua misiru ki sua ya na wailunga tatu wa utangola suile moa ya na ufa a pork chops io tau sui ole wa tai do va yaso fai yo lesi va yaso ya wa su ya mtatu o tai ya ile naile lo su tala fio tu mtala tu au ila tofu yo wompa anga masani ya maua le ava morko Samoa. Ka mi bela. Ready tatou afali wa. Ready uma me. Ka fa uma. Ya, ta fa, ya pe tau te le hau te fo fa. Io. Ai o fa mo nga ya wa le fa nga ile dima. Mo ila tau mana vanga ruanga nga fika ko uma. Io. Ya la so tayao, ona ngalu tatou. Sorry, astonai correction, aso to nai. Tatou barbecue. Le sita fasi silanga le o le fasi silanga mai le te fono ale aloto fanga o fasi siranga ngi o isi ngi fasi siranga le koko ngia a tangatali so le ele ya le kako fira ele le vas fo ya tato fasi ku mai le tato matulang ai nga foi lo ro ku kam mama o le fasi siranga le vala fa lo tuai ia lo matamba fana u mali tu malo o lo to fanga o lo alala papa au Brisbane Australia o le afia le fono tanga muri ile aso to na nei
E fia wha mautu ai le tā penanga, which is day after tomorrow. Tā penanga, mo le wha moe o loo a fio mai ai le fionga di sau wha pito i le vai eso fau. E talo sanga duai i le nganga wha alolo ina ia fio ma tala mai a ao, mai tala au mai le aso. Ai mai se, i la dou wha ato a maua mai le nei wha silanga. Wha afiso te ipairi telefoni ua ta uailunga o wha tasi lima lua tasi valu. Ia po ole o wha lima lua, doru valu tasi tolu lua fitu. Wha aftai, tei fono, sunga si tangata, aso ai, nonu ia ma le sunga le wheleu tusi, tau ili na nai fituna. Ia, wha silanga le na mo tama whanau uma, ia o le fioanga o loto whanga, Brisbane i au se talia. O le whamanatu, tu inatu le tātou Fast Family Canberra. E o tu inatu lunga, Gobre Dinner. Whatau nu ulea i le, aso se furu mareiva. O kau se kori on the 4th. Ai lo le 4th year birthday. Mo tātou uma i le laumua i Canberra, au se talia. Malata la jane i le laumua. A o e tu fasili ai po faia se corporate dinner o tou matulanga uma le o tu na tulunga address wata wilunga i le is a Lene club 1 Matilda Street Wooden Act male numero na utu na tulunga o le aso sumariva o ke topa Bluwave lua sumarifa British masina fo a mata fo i le vai so fo amatele lima le fiafi live music, one love band se lauta la including free course dinner and 2 drink token beer, wine, soft drinks na wailunga malava nisi o whaamatelanga i te whaafiso tai iai tatou me ia tu i le whaamoe o ailisika ko whasisiranga le runga tatou tu whaamoe o Queensland o le vaso fo le whaamoe o Queensland o ele te mafuta mai tatou whelo iai i le vai aso fo mata mai lava talinga malo aso wharaile aso to nai aso sa ma le aso ngafua awane ngalo whaafiso tai numero wada uelunga o le tickets le nau esiri mai iai mo le corporate dinner i le o le aso wharaile asari aso to nai correction aso to nai na ua tu sila tu iai manatua o na u confirm mail au malanga e fio atu le fionga tamatai pa le mia a fionga le fonga fitalai mai sel tai fono le vanga whaapufai manisi o minister langolango ma le au malanga o aso na mano fuanga wata uelunga awane ngalo lulua i selenga o to malama fo i fia i whaatawina tātou fua whaeleleanga mai Samoa o le a tala ai le tātou container o fua whaeleleanga whaatoanga matulanga uma whapena e whaatau lava fo i le aso ngafua o le aso malolo Sauni ngalo tu la sa i le fiafi na watu inatu fo ilunga le tātou address whaafso tai le fionga i le teitei fono au peipenga mali e tapuala ai maise o le secretary le fionga i hanga rupule mana ai maise o le teu oloa o le tina ia Elisabeta no mera ma emaili wata uilunga whaatau waisau ticket po no fuanga fo i whaatau nui nai o le si tātou whaasisilanga lava fo i ale fast party o lātou tāpenanga fo i mo o tau i Melpone tātou Melpone ia ial tari tonunga o le na ua taoto i langotonu nisi o fufuanga ai mo o tau lo tu fesiri pea o le tātou flyers le na ua tautino duai vaenga malava o tātou talinga malo whaafiso ta i numera mano fuanga wata ua i lunga meisio le tātou dina whatau sau lau whatau sau tickets avatu lo ainga avatu lo tonua tātou fia whatasi ai i lea a fia fo le Mariner Band mo o tou i lea lava po. O lea le si tātou tamalea. O Victoria lava lea tātou sau ni ngā lotu na ua whailo atu le address lo lotu mai tātou le aso sa whai le lotu tu whatasi ma le whainga malanga mai Samoa. Ona disi rau tātou whasisilanga o mawhai ona taunu mai lau whionga polosoa le atau wa tātou atu i tātou wasoifua maso whanau.
A toanga o le fase furu maritasi o le sunga I le whaafia ngainga ia Warren Simalu Faraimo. Kalo whaia li I pastali. Fase furu kasi son. Ele stangata matua li I le. I oe. E tala vau wasunga le whaafia ngainga. Maru e tele lo wasi soifua. Happy birthday to our son, nephew, Warren Simalu Faraimo. Henderson and Nofoali. Maru ia lo waso soifua pasta. Saga turu ia tuele tua nisi tau sanga se tele. Awale teleina o le lafo. Awale taitaina o le lafo mamoe. Pei ona lua ngā lulu ai I le New Assembly Ministry Henderson. We always love you. Enjoy your short holiday in Zamunda. Yo lai Samoa la le. Songa I whawhia ngai ngā. Ia or koko Samoa li ako. Or pauanga. Pauana o tongi o nei meo whasala runga. Kok Samoa la. Ia kairo ke ue mana o sisi mea o ia lei pasta ngā kok Samoa. Kok Samoa. Love from Big Mama. Oh, leki o foi la o Big Mama lea. Big Mama, Big Barbecue. Ia and papa ma le whanau e manu kau nei. Halisi tātou aso whanau o le fitu sumaritasi o le vionga ia lua manu vai. Ave tolo misiluti. Whamanuyanga o le atoanga o le fitu sumaritasi tausanga o si o mātou tama ia lua manu vai. Ave tolo misiluki whaaftaile tua I lau tausinga o mātou manu iai dad. Whamanuia le tua. Toi fo I disi tele o lau soifua. Whamanuyanga me lau whanau lau whanau. Ai vasisili alo whanga mai loa whine toi tasi Lilian Patolo. Polisi tātou whamanuyanga le so whanau ono sumalua tausanga o le tina ia funga lei misa. Whamanuyanga o le asa soifua si o mātou tina ia funga lei misa. O le soe atoilo nono se folu male. Sole. E ongo rua mai dunga e ongo korua ku la loli. Waka ko vai la. Ia marka kale fai ka kure moeka ko graphics matulanga fa pena. Toanga o leono sfulma tolu I think that's the correct one. Ono lua ia ke lola le ongo lua tausanga faaftai ile tua o matou mo ni tausanga. E tele soli. Avera ye faaftai ile tua o matou mo ni tausanga e tele matou te fatasi ai ma oele tina alofa leta ma oile langi. For inisi tausanga se tele tātou te mafutai pea alofanga e avatu mai lau whanau alau whanau e mese o ainga uma e so o se tu o leila langi alofa tele atu mo oi happy 62 birthday ia lo ngara sa ola o le ngorua e ole si tatu o se whanau o tosu tusanga o le sunga e a Timothy Valentino au pau Antonio happy birthday Timothy alofanga mai o matua mau ainga uma Samoa ma Tacoma Washington. Ia fa popo toi malofa nga mai asiata maritato proclame Leaiataua me se horsunga loia mo oe le atali. O le isia so whanau o le a whanau tuaita ia Anne Grace au pau Antonio Mata. Whamuru tele le tua I lo langa tutupua e alofa anga mai o matua mau ainga uma nei I Tacoma Washington. Ia te roto rungai na tatou asu. Ia. Usu mai ri ka peseri fa mo yela sfanga o ngai nei tangata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday everybody. Happy birthday to you. Leaiataua Manufui Leaiataua Whaamanuia le tua. Hey. Tātou tūru maralonga foi mai whaafeiloa I le sunga I le liloia. Sauni Seleni I lunga o programa.
So fatalo fa le tali mo programa malolonga masari le vanga le fiu ma tu fata sibre sunga le lilo ya Sauni Seleni. Ya, en se foi o kaut fara sunga le ataua. Nielsen Peterson ilungo le programa masani ya so tofi Tasi mata upu lo tele, ta upu tulafono ati nae pisinisi wa uma me uma. E te mo ilungo le tatou programa la sto fatalo fatori ya ila fa solo au le me se dio tangata lo la ina fa solo ma lo se fofolau. Ia, lange mai lua vasi e lua lau talainga vai malai a pe foi le sunga ya Leaiataua ia whawhilo et foi le malu le au whawhongafonga i so se tafo le kilope. Ma lo so i fua maua, ma lo foi le lange ma atu no le wa tatu whiloa i mga whetau so i fua. Pei o upu le teine le tongi tu paitea. Ia whawhtai le li umawhaiona tanto o lia mai le nei le nei asu wa le foi ua waso kofi. Hey, Wa fufu le vai asu i. wa menge ko. Ko kia. Ko ba ku lau ke lau lai poleng fai ole patom sing. O se lau waru fikuli, se lau fikuli ma afe. Tautia. O kia lau lai bunga. E wai lo ilanga o e ai fia e tangata malo lo fa e tangata sangi fo. Se lau fikuli ma. E jofa mai u pole tunu o i roa tangata falu tangata. Yo. E ai o fa siri fo le nai lau songa lilo ia. Ele nei fo i paru va ya soro ato le va so talu na mai alo fa moi. Ya, mele tau mate tele ni sina fa manu ya tu ya matau mo fa tele no atu fi so te ya tu. Ya, mfai na so no ai ya ma so ai na mtu langa fo yo. Le matati au sia fo yo so i fo ya. Ma nisi o tiuti o le asau fa tasi ai ia ma le si tianga i le tu o soifu. Ia whaftai asiata. Taluana uma le whatautonga ila uianga luenga ia ua makua i pisi whaasoro ako. E fisu ia inga o kiuke kongo o le banklau o mga whai. Mai o le kau o le there is a transition. Ele tūlanga fo i la ele mātou fo i ainga. Ia, whaftai tele lava i e sa message mai fo i ma wha manuia mai le whatautonga. Langona lava le whaftai le li. O mea alofa e mawhaiona faʻasoa mai ai airline malamalama ia o le poto fo i ma le whatau wa. Pisi kerangi vai aso ngaluenga. E fo i nisi sa balao mai la tomata upu tau tulafono. O le upu monia. E le mawhai ona o whai SMI whafo mai o le bank. E mawhai ona o whamatala i tangata, but I cannot act on behalf of anyone. It's not because I can't. O le conflict of interest. Le koe o le pe oma le topic longa kolu e lenga kalonga conflict of interest. Mantua voi lal sau noanga le Justice Moore. Yeah. I le taimi o le whatautonga. Lena sau noai. As a lawyer, take years to build your reputation. It takes seconds. Take seconds to destroy it. E le mawhai lao na o whaapea tu i la tō wholo mana o mia fisosoan. O mai ka ko whikau i se McDonald's i le weekend. Fisosoan ia kuai. Ia ala e o ke whainga luenga le bank. So I am an employee of the bank. Mai e longona whaile alofa i le malo le atu nuu pēa walau mai. I am still having a plan to get out of the bank. So I can practice law outside of the corporate. So le melo ke it's a corporate. But sai ai lo mafau fau ke lo kula songa fua whakalangoa o le lau exit. Ia o ke la kula songa fua ele plan al bank logo mai ya. And sa whakakali vai nga se umang whaila u whakakonga. Ia o ngā kalangoa mai lola ia ke au isi mea la e mafau fau ai. So I'm not going to say it, publicly. But e langona le whatau waa ma le whaftai le tua ona whamonianga. O le matua pisia lau sunga o pisia koe mala u kerfong. Saori, ya. Monia. Wara ngai te mo wina la tala le. Tele lava yaso va yaso te mi foi feita tu programe. O le makua kele ona ai inga sa mo cases. Wana no mai lau no mera. O nei ai te le ito ito no mai. No usau I wo afale lua. O le eisi ta mamastina and I won't mention their name.
e uma foi over to le numero ma fato ia tu sela to mata upu o le la wa mani no wa telo la mai mo mai e la sau no ngali tu la ngor fato no inga ia o telo foi ele no tia ele advice le tu ala lo me fai ona ia manisi foi o lo ia e me fai ona so tai pa to le pisinga do boyer kakama Sa e ho ya e manga ya sa ungi asu e mai ka wa ya ke po. O ke o sa ungi de se. ia It is ke fong. Ya e pure fo for ko yang appointments. o tele a foi la le la ave no me for tu Ioi. Ai ka ke fikanga foi la. Ava pe tele mai o le tula ngol fonga umi pana le tu ba ave for tu. Asa wo kama. Asa o tama Ka le ka ua. Kare ka ua. Se iwa ngau mai nei tamama tina matua ku re lo ia i. Ngau fa peo ke ola ia o. Ai le ya. Pai ma vi inga le tua me o mata tau te faia. Ma se foi o matua fa karikali le ku ile taimi e te wha maa vai ai marbank. Ia, upu kau kingo. E tu ua i loa au tiu te wha wharetupi. Ai e su mai loa. E whai au whai wha criminal lawyer. Defense lawyer. Ona, o iwe kau kero hiro kero kaka ese sei kiari. Le ulo kau. Iyo, tati ia la nisi turanga foi pe o ngai kanga kai e o fa malolo inga ruenga ele i fetaui ele o sao au kama vela ngai ki nga fa ya ko e o fa sier ko rua e so ia le ave o nga ia mai si ame fa pen la e faia Pas ko rua ave o nga mga so se fesa. ia le na Ola so lo ngona wa ta ko karango ia le u tu la fa lo ia Ole so langona pe avatutu inga cases fo ile ya we I like it lo le in reality ole sa ole ki utika kale I will never make a determination pe guilty se kanga ka sa masanga maka pu ki au. And that is not a job ole ale lawyer. Fanka I lawyer because you're conscious. Ya ka ko we all human beings. Kele fo yo isi lawyer fa mai la ko ia sa But afa pe sauce si ia kia o masemaka upu ke loa ngonga kango fai male deliberate with the intention. Okay, fai sao e lua ia vai ngala advice. You have to admit or su ese si loia. Because e mafaila loia nga ke le client. Ele kulanga le va pe o lo avele advice ai ka le client. Onga ole kala fo ia le famasingo le nga fai ia fa konga. Which is like makalango for my silo ia last weekend malva ya songi. Interesting ia Marco. Ongal kala famasingo you are a officer of the court. I lalo kula fongo le e pui e lo ia male fo fa kon nga fa lo ia New Zealand ia. That is your utmost responsibility. You have to make sure you uphold the rule of law. Ol be fo langa le fa pe kanga kelo ka fai mai. Ole pe pello mengi o lawyer. Lawyers have a legal protections under le kula fongo le protect ilako, especially al mekau lawyers and clients privileges. O akala fa mai le clients ya once se sign ela agreement o le la kango act on their behalf. O ke le ka uangi kala fa mai kia leo. E le mafai fo ingo kango fa sala la fa makalanga kala fa mai kia. Because that's the privileges. Ole Olau kiu ke la fa lo ia in terms of information lo au me clients ya oi. E ma liu le clients le. Ai e ke over ya I ka ngaka ia po nga fa ngau informations nge. So in other words, e umaku se longa la e ma liu le lo ia. Fa kwa umalau kiu ke. Kusa pe fa pe ma wa fearful ka usanga o mga act on behalf of this person. You will never ever disclosing information so lenga iloinga ele kaiminga acted ngaka le fa ka inga va pe ngi o le molia o e po le fasio ngaka ai saulo clients fa pe mai ia mo kangoa o le mau lauka you are never going to say we're guilty but you have to find a way e downgrade ile molia ngor client pe e prove ai innocent o lau chop le and that's the technical part e fankai ngaka mala mai onga pe fo sanga le famasingo le nga fa le fa ka konga. This is
the happiest ceremony le preside because every ceremony, every case is a preside I mingi famasi. E lau ke langonga fo I le whainga ka, o ka ngaka fo, we all human beings le konga le ko. And iai ia ka ngaka o le ao I fafo fia, e ka ngaka o le ao ko fafo le fia. But it's from inside the court. So ava apea la sau se sifa apea mai ia ngo wika I lo ko lua o so ka avale o lo wingu ai mo ia o leo. O la ofisili vai. So ava apea la o ele ke fia la ongal banga o le ala o ka life. Because now I can say e mawhainga va apea. Ele is intentioning. But in terms of drink driving, e mako ai whainga ka nga ingi medication to reduce elo. Because ele ala ko se si fosi o e ke ingi. E ke lea au ala mawhainga e ka ngai whai ave elo wika. Pa o lo walu lea e ingu pe and then operate the vehicle. I like it o nga. Ulafonga very straightforward. Wow. O makamaka ele e ceremony le sa fai e ser mamalu ko o whanongongo le sa nganga fo ele famsing sili le sa presai a fa pero lo mafau a fa pero o ko nga sa nginga ngai fai loia umala o fele se nisi loia pe fa pero ko nga sa nginga le wa baku wa kaunga ofi mafau fo loia o ma avel mamalu le ma fa konga le o fele se isi loia le ka ke ba ya ku pe e ngira ko me fa pe Ia, o le a kalia wia I ngai New Zealand markelo se fo isi lo ia ngai New Zealand. O le mea kelinga se lo ia ngai New Zealand. It's all about money. Because lawyers have the legal power and mawhainga lako set up a trust account. Operate trust account. A mawhau whawhila ke lo le whawhonga mai le malo le atunu. When you, as a lawyer, open and operate trust accounts, o ingale kongi mai fia kangaka, e sit I le trust accounts. Ma o lole kai mi laua o mainga e whaianga luenga ngai kangola I le withdraw, e hawangi ask for le kangaka every invoice kangaka. O ngal luenga le lo whai, o le hourly rate lea, I know o le ia le mani le ngā mai konga le trust account. Le la AVSI ai, ma le whakanga mai a AVSI. Ai, o trust accounts ngai, you're talking about millions and millions and millions of dollars. E ei lalo ia e ei si kaimi wa pressure nga luenga, wa stress, and then they start self-medicating. Ele va pia fo e kaunga nga. E stressful nga luenga. Especially a pia dio ma so se vaenga, crimes, corporate, whatever part of the law. You know, medical laws, international law, because o leke ke finga winga, I come if I represent the clients and clients from the point of view of either a person or organizations. O lo langa va yakule lo ia le ke lo kupenge. Sometimes it's a se le fai unga lo ia fai. Nga ka ngofi lola ia lea withdraw ia kupe. Mankua fo ila o le pawa le lo ia. E mwhainga instructor I se bank. Le wafa mela o client. Ka lai kua kupe lea. And ngau mai folola ia wafai le audit. E mawai fonga. 4 million ale wa kangolo ia faanga. E o volai mengi o deals ole space lo ke ia I la uianga luenga. We're making deals with big companies. E ai kai mi e whaapea mai se kampangi. A pea e kama whai e whai vaenga lai o le moki fia whakaua le kampangi la le price lea. Ai o mawaku. This is where bribery often happens. Ya o ele whapea kakwhai ako ke ringa ko pepea. And lawyers doesn't have much money. In all honesty, ole worth o lo mafau. E le kai whekaui ma le kupele compensate ai oi. Because I mafau some lawyers, they don't sleep. E ako le whale koe whale research. 24 hours. 24 hours. If it's not 99% o lo ia la whinga luenga mai whale, prepare lako cases before the next day, it will be 100%. But e ke kauma whai e whapalengi. Lo kaimi malo a inga, and your career. Because o ingale ke lenga whale kongo I fo ia inga. You know, whapea whawhinge, you actually married in your job. Whapea ka maiki, yeah, you're just a lawyer, but
we never see you come to our school stuff. O ngala le kele nga pressure lolo ia ma lolo lima lo ia. Ai mau e fonga. Wa e fonga nga fa le ka winga ia kupe. Lawyers they hardly faingi mea se fa ile fa pe involving ni missa pe ya because pui fo yo la ko character in terms of ele manga o involve ko nga me fa penga but e pe ya kupe. And if I make a reference, easy jurisdictions. Or kele la easy jurisdictions here SMI yang isila moskalia. Ai ongo le lava ko kongi ngai lo ia easy jurisdictions. Le loya langa involve ideos ele pe o fa ngale knowledge mal ma fa loya. E ave ele fa kuanga ele ko kongo le. Ol va ngale like la ko ke fa loya. Ya o ave pe mo mai kupe. So ele faingo fie because it's something intangible ele mafaingo ka kango control pe ka ban. Malo. Ese kawe ke o ko konga isa fai. Wala ngere kelingi official o malo fa ka konga fa pe. Va mai leo. Foi pule miska palmia ya maloia. E malo fa pe. O ko nga ka konga ngemba ko nga saunginga nge. E kau o nga wha kau o inga ka rongo langa a koala. Ia masuru i kanga kai i me manga o ai ma. Suru aku lai leo whailanga off. Suru aku le whaipule whailanga off. Suru aku loio whailanga off. Ai le sefe. On kwa makau kia le. O kau konga le nga whai ale leo pui. Wa suri kau konga. Malo, mana ia nai vai nga tau wai olesi o ia jau o tatu no I le vanga le tatu atu role ni sum ta pu o te fifi ke lo sunga fa pe foi ia le to. O te tiro foi le ile si kai mi o tangata ia maka ma ko le au ka ko uyo ko wai fa msingo sa o fa msingo ai fa msingo vo ia fa msingo ku pa le le ai ngi cases e tate vai e tunga mo ko yo kanga nga ro ka kanga la fa me o yang fa si o kia ku lo wa le tau tano le mera ai kai mi wo ka vai ku nga la ku mai se lo ia le ke fengi ngor tangata le e tu ia pe molia ai uma enga pakka le lo ia nga drop uma ia sawa misi o se fa pui le se mea now kasi nga ku ai nga environment por ku ai nga life for lo ia ke lo ngai fia o mai ngi lo ia le tubulanga foi la le wala amo mai lo ia le ikor ko kele se fa tu lo fa te inga le tu lo tu e mai langa sa ku even I myself no matua I o makuli pokia nga case o se me matautia I kongo Samoa le mali o le kali o le na mali o le tali o stasio foi pule le HPP a tali o ta o foi sula mana tua le case le ia ele na male la ina lana nga fasi ka male ko kongo le however pe fa fe nga fasi o le upua ia nga ku I nga tu I wala na lana ma o sisi footage ma moli mau ai ina ua faile ule umi o ngai case ai te ua faile tau ava meina o te tala no walanga o la ua maea ai saunga e o ai singa fasalanga fo ile o kakarenga lenga kua ia le ai mase metas ai saule analysis walanga no tulimta ia lava ai saunga le to laulonga matulanga fa pena e fai mai o le di poker le forma I sili forma ile na lantue eso ele I oki kulo wape maliu le tama ya malaki ona o le tui aina maliu ona o le mamafa o le pau lungo le fatu I meo ngami milo solo ai lai e o ko e nano wa tene wanu ngai la so ka ngor ma ke ia mana tua ta italia ta te no tu ma kwa ka le fia I mengi o me na fai la so o le fia mo violence mana tu longa pen paro ko ma fo ia pe
pe fa parasi ai la lo le fo le ngor be la le fa so ngor be manslaughter pe fa pa u ai manslaughter o at least facing communities service po le la vale te ai ma se mea ai o ma enga walk freely ai onol fina wo loia no ta va ai la ile tele upu matala na fai le social media I don't know personally pe nga yengi kau fa maka unga o le olanga o sinalo ia na alanga o le tino fono ni mo fa no tu sa o lae a ku le level success o lo yanga ke romo kwa matua are ato ko no le sile ko matua manui ala na ia tau mafainga ai atu mai I le reality o la ngono tangata mai ko ya makua fehika ma ingo ka aso lo ngona na tu inga ba e sa o le se sengo le keisle te sa no asia ta ma le keisle na fai nei au kilana a pokin hon le fo mai maka le sa molia le fasio king o longa ko lua I Brimwera le sa rule innocent asonga fua asolua this week manko fo I Baluwa yaso deliberate and ole lo ia le sa ku mole the doctor ole KC and ile ma ko hol finga luenga I think ayanga o ngo fai I have a feeling ele guilty e ele mengo pick up pinga le case ole lapse le ole o inga pe nga va ele KC ile right o langa client to justice ole kele voilanga defense lawyers both sides very critical o processes o menge yo o cases criminal cases defense lawyers have full access to evidence like the prosecutor have no access ole le yalo yale ila avengi information to and that's how it works because the prosecutor like representing the crown for the state for the government le case la le ke sa ngoi ya ke a unga fuilo u ma fo fa penga because o lawa o maliur ngaka e kanga sa langa ya I ko kongole environment le but sa o ka o ska mi ka ko fa ka nga ska mi o sola there's only two elements if for any criminal cases or any criminal defense ngalelua elements if more le element which is in the Latin term or the actus reus male longa lua it's a mens rea allow mental ability le kaimi I refer la kanga le accused how was your mindset le kaimi le because ka kaunga prove penga yesa intention ke faya le melo molia yo pengo fiela prove le actus reus po ole meanga kupu afa pengi ngo kango poses langa orpo lenga nga mitulo lima male kingo le kanka so it is assault ole defense la ele yesa intention it was an accident if I penga fila every cases poleal if mai ole fasio kanaka se kulo if I penga mai ole assault if I penga mai ole it was just anything ala e bo violate ile criminal code for the criminal law e prove menga lu ole kiukela ole prosecutor e prove me ye lu ole kiukela defense e disprove le mens rea ele yese intention le langa penga isa ngoa vai mai ole susu enga forma if I mai ele I maliule fo yalo le tu una o se men fa o se sio landing longa ngopa usala o inga ngai prove ele I meet le threshold o le mens rea wapa uila kau lole o meet la le au lea le ulu marsima le wa ko salitif au le fesili la va fenga pa u was it nga penga trick pesisi because o me umalanga onga vai and defense lawyers they work extremely hard because ole olor kanaka lea the freedom ole kanaka accuse is it between le tulafono malfat pui aka ko kango filo foi la ko va ai si cases ingeng usila ele melo le wrongful imprisonment
o kupe ka ngaka kongi la fonga le ko kongi ngai ka ngaka ia ka I lenga ave fat pui ngongo fo ka fies fo ka sanga a le ko review ko cases they were wrongfully imprisonment le murder wai and I'm talking about taxpayers money so ole interesting ia langa ole area le kula fong because anyone can make a assumption anyone can make a judgment but a paule judgment is valid ole judgment a mai ko kongo ole famasingonga ele case la le se ke o se ka ngor ka malo Philip Pilkinghorn nga o fa longo lo le ko ifesilinga le case ole detective inspector linga fail investigations pe ai se nga le au mai isi information sia nga ka wela susuenga a fe mai le kala le detective inspector wangalo Oh. And ako facility, was it necessary information nga ilaw? Yes. Kusala. O lawa kango file decisions as a judge. Ele awole ave information nga ke wa fa inga ile case. Wale genuine le lako le fango le lako ro. E uphold the rule of law. O inga nga maka yango ba ngo fa longo wa kango malia kwa case sai. Because you're looking at holes. E kele lo holes ole moli mau ale crown. Ole moli mau ole prosecutor. Ba ngale prosecutor. E va ai aku le jury. Lelo ke lo ngale le kwa pepelo le siku. Like in terms of ole famau. So in other words, wa meet the threshold. Ele execute. And that's how criminal law works I Kongole. Ole famasingonga. And ya fo I mo fo finkanka kalia ya ko inga fa penga pe fa pe ka ko le ko ke involved in terms of the victim my lack of le molia. But from lawyers point of view, this is where we say justice works. Because le o se kiuke le defense lawyer le ka mafai ko le langa client le falpuipui a olai menga le prosecutor le fa pela wa le defense lawyer le nga prosecutor. It's just how you work on the information available here. Interesting le lapsa wangal mele le wale ba kwa le information mo le fapsingong ile mele le kupuso isa mo lo ko le lava mo mau. We can say yes, we can say no, but o nga fo ila ilo ai tactics a leo o nga fo ila ilo ai ia training o lai e maua ngai leo because kamingo ia le kiuke I involved in some of the investigations in drugs. And I'm a kind of a person okay mafo faule response mayo e pio rai la uia approach. E pei fo ka ngaka ka alo ka pi. So ska alonga e ke mafo faule counter. Counter back, yeah. Nge ke iwa wasu e mai. And you're always thinking of your conscious on me foile ke iwa wa ka kango fai information se le fekawi. Ai koe mau wai loka ia o loka o le upuai e ko ia o loka ia fa vale vai angi fo I sale lo. E la I lo ia I pe fa pe ba ku yo fa pe mai. Oi, ala me nga ele kango e mai information se nga ba ku lo ke si le ale so. When we say I forgot, well it shows you're incompetent. E wingala lo fasili I leo mal faingo lock you. Mangkua li poki leo mai lalo saking. Li poki for saking le inspector. Li poki for the inspector superintendent. And li poki for the superintendent ile commissioner. And that's the same structure I makanga bango leo so se kung uwa. Afa bela brief ele constable langa saking. You have to give a brief mafai yellow recommendations. I recommended there is merit in the case left. Okay, mana ia vanga wa o tatou faʻasoa. Mawala o information sile. Vai aso lea ne fai ungon vai aso ne nei. O lea na malanga mai leo I Samoa. E whaatala noa se tasi o atari. I nei New Zealand. Ila me tā upo le hit and run.
O le wingo lau tala. O kolo fi akai e mka upule a Leaiataua ma Sauni. O te fi, o isi ke, I'm not, I have to phrase this correctly. E iai kai mi o ke whapea. Okay. Se kau whaisinga break ma le keisi lea. Ai moma, se tau whaisina a bit of a break. Ai te lo oi. O te lo taimi o te tau fia break a koe le keisi lea. I pop up mai ia witness around the case. Le la sa o fe lo ia ile vai aso de nei. Ma o ma waile information le. Sa malanga fa piko ma leo sa mo. Wana tau mana na o mai tu vatu le se tasi o tamai titi. Le ta u le la vea mai le fo ile le sa e fa ma Samuelu now. O ka mai kiki la le ngai. O tamai titi onu sorry not Samuelu correction tu au. O ka mai kiki ko ngwa le nga sa ngwa le nga la vea mai le moli mau le to fino tu au le sa fa tala noa. Le wo ku au le sa la ku le fale. Le wo mau ka ku ka ya. Le nei. O le tamai titi la lea. Na fiso tai walang o le wai wono foilo na ai ngai nei. Na fiso tai mai ei leo Samoa. Ile ai nga le no foil ia si tamai titi sia. E kaunko e vaku ka mai Samoa e vaku i vai ngai. Sa o le fai unga nga fai ai nga le ngai le se mela vaku e fu. E le se ai mana tu o le nga ave umala ko moni mau kai bile nga ave le tai au le na toi foi leo. Ale o ko kuri mai ka ngia mai nga ki ya ir ka ngaka le yes o le woto e pisi le o le ko ka kusi moli mau e man na ia wala ngai vatu e fiu e alo mai ele o le lana fa tu ele ainga o le fa mai mako ko mai kiki nga kusi o mala ko moli mau va ve nga ma di wetu au le ki fa mau nga mau le la o ko e pisi ana tatou le ta pisat ele ko e mingoi lo fo ma leo ko e kausu e umma ma moni mau ko le la nai o ya na fo fa te ia fo il fo mai o si va nga le no fo ia le tamiti tile nei fo mai ngo refusing ai le ai le va ko ka mai Samoa a ko manga fai se e wala felele mai lo ma leo felele mai lo ma leo felele mai nei le la sala to felo ai wa ayo fa fo nga mai o le le sala to felo fa vetai fo ele ala wingar ka ma le ko lo ngafali ina o tau no mai leo ia sa felo ai pese fle ai nga po se ano fuanga fa pena ele ifia mana o lor fa le laute no fo pa vai le ka mai fo wa fa fe kai ka wa ka mai ya and stay alert po nga le alert di me ku wa umana na fa le la tu tala ma vai nga uma fa pena ma to em fai nga avatu Samoa le anyway so lu ngora o lo ka lu fa ya o le tapisa mai nei ele o faia se meo se hit and run na o le Ale pisi so. Ale pisi so le o po. Ya tasile na mai ngale to ai o le la wa I have o le schedule le time. E faia le ma fiso ta inga officially. Me faia le ma fa karangwa. Male wola le a tu au le wa. Le wa mari Wa mangai kele. Nga usa mo ka milen kenge. Sa o su el kamare ka o sam longkol. Sam gumerkol. Mo wanga le ka miki. Ye. Ma o longo so fa singa mo me ka ko kwa au o me uma fa singa mo me uma lava. O ma ko waka lai ma ko waka sa nga video me fa penga. Pa me ka o ka ko kifa mai. Fiku le fa ka longa ia. Fiku fo lo ye lo se fa ka longa ia. Chop. Ai suia sankali. Ale fa mai o ko fa mai o le lo ale. Ko apsiri ku le lo por ami o le ko fa ka me nga o le lo fe lo momo. Pe ka me ki fa fikule. O lan kala me ke o lan kala fa ni fa le lo. Ango fa ka me ki pe mo se bongo ke lo ka ngo pe amo ko me ki ke le bongo. O le vai nga yo tabit. Le me tua fia yo mai ka lango. O le me fele le te ia i le o mai o ia tangata mafai mai i sem mo sem longa lua man sem long ko o i fo yo te fisilingi ai le tu ai nga ma fau le i le komisinga o leo la pe le la ko ofisa o se ofisa fo ile o ni meta alo man ni me mali la lo bingo la tala o le fia fai ai o di o fa makalang la o ia
le yo le wihika ko sem longa lua va ku story le sem longa lua felelei ma ova le au ri saule le wihika ko sem long ko alwa fatu le wingo la tatal Rambo number 1, Rambo number 2. o le malia o le foi la na am o le foi ku la u taro sanga le tamaiti uma walanga le au te le tauale ngo tangata len o foi atu mantua la le wa ele sem na ngale sa ye o le wo ma wal ka mikiki le sa o matu au le fali le ka mai ko yo ese kupe le nga ko alua matu au wa mai o la ule le sa vali o ko le vanga ai ko fo i loktu au e ruanga lo lang ke fongi e pola le la tu lo la vea and so on mana tu mai la a o le ya te fa ya tu ala utala le a fa longo mai foi la u kama le nga ma fa tala no ai tua na ma tala no ai tua foi le ma talo sanga mai o le au te tau fialo ingoa ai tu so tanga te tonu a le o fa tu na mo e anga ia Samuel fato a folo uma tua ya ma au laiki a le ngala ko beba le mo atu au sorry tu au le la na fa le tala le ya te ma le fa fonga mai ia la uka wo singa siranga e ke ro fa si leva o le te fa tali po a fete tau o le ngaru fa vekai a Oscaria la ye le umsila Kalanga sa mlonko. Lana le tanga tonu lana le na fa ya lan tala le ya te e mo e atu e watu ai sa vali solo muli ese le tangata o lai ola re ke le fongi langa o le pongi sa ai vai atunga e pe solo muli langa o lai ka fori o lai ola pe langa lai ki lai ola le telefoni sa li fori ia tu au e sa vali solo muli lai anga inga irunga le enga le na tatala no ai te before e sa moa wai ma pe sa vali solo muli es ia la tuala nga ia la tua tau mo fai e ngole langa ia tu au le tatia le tautu au le o anga o kala le kanga kale ia te automatically le nga runga fa veka le opening aku la le se vai ngale o lang kala ia kia fa mai asiata ko fa pe au sei le kala le fa mai ngo o ke le i lopo ai ana lua le fa tala no mai Samuel o te le loa o kanga kala le nga solo muli e se malang kelfo ai kusa mai this time e nga ke le lopo po se anga le anga po le me po le anga me nga solo muli fai mai foi la tala kamare or kam sava e vai le ko kala nga ai nga ngofo i u kai vai kele al tamalea e sau mai sava mai le tuotani e lo va ku marisi ke ro ke bingi a fe le maka mai u mai la ka mai ro ngo Au. ai yo ele yo tele ai wo mala no fa yai o la u tu o la no fa tu e ke kaunga e alu so sa lo ia mai kala ngoi me ia au e ke musu alanga na musu nei te uta ofi mai ai i ngaruanga fa vai time la manu ye lon ainga mata ofi ai sa mo o ngo me ia ma kai ro fo nga upu ia ma ka ulenga inga no ainga me ia le fefe ia kamare o le winga la na le no fa ya tu lo tala o langa mo li maula nga ia ke fai mai asiata no fia reach out to lava onga o le ala wo ulo o Samuel urkanga kale ngo la ko mo e ko vai ko so muli male ata tol telefoni ai ngo va be o se iku po o se anga le anga po le ala ai o le lavea ai o tu au o le lavea ai o ku au le ai masesi o la ko ngo vai kamai kia Ngasa. esa lo tala o ke ro fa kala nga sem no don ko o le tala foi la le tama le fa mai e le ai masesi o mato na mato va aia se ka vale masea mau ke kamo mo e umagua la utatia mai e tu au ai a faila ye se singa va ai before that ya ngor kanga kala le nga soro muri ese pole ala ngor ke mongi le ngai Ia te au my vested interest in the case le is not Sam but ole soifualo mali. And I strongly encourage here ila ko ole ia la ko famakalanga ngi. I encourage them. Please find the right channel if I will life famakalanga ia. E ofila le official kanga bengo le ole Samoa. And I'm so glad ole wa makanga lo kanga fi move. Because e ka kau fo inka ko mafai omi fa angiu ale ia informations. Inga ia mafai leo o nga fai se fa masingonga mafai se suenga
e le whaaiku au. O le wingo lau whamakalanga, as a lawyer, if you stand from the defense side, o mea umalo e lunga le media, it's null and void. Because it becomes a public knowledge lunga winga. E mawhai o ngā wha, pefula le keisi lea, alfo mai le ngā Buckingham. O isi vaenga ia ngā whinga o le keisi, or public interest le case Buckingham. In other words, or whai mai, the public are going to make judgment guilty Buckingham le murder. So le ala le pointe koe au mai ai. Kako kama whai fo ile, whai se justice mo tu au. By letting the police do their job. But awangi ingalo i leo leo. E umaku la koule la whai susuenga, pole ale umia whai susuenga. Justice is still needed for mole a inga ma papea fo ile sunga ia tu au. A papea fo ila lo mai leo leo au baku e keda aku information singa ingi usila ia la koula e lo ke lo ingi informations. Good. Like it's a good thing. I encourage you le makanga wenga lo Samoa. Wai se ko announcement. And kama whai fo ila e saingi ka ngakangi e whaila ko witness statement. Ele mawhainga discuss mangisi. O ke ele wha peo whai ako ke whai ku au sisi ku mau ke le mga o fo ila o mai kaka i exercise la for freedom of expression si le media. But kau ke wha akali se umanga whaile case mo i ku au man lako ainga. O mea male ila loai. Sam, mai lako e maua loa le nga wha o ngā le wha lavi ai ku au. E pei an me veanga le pa mai asa wha ma ai lungo le. Kulanga. I longa i kulanga. And I think the Ministry of Police is Samoa la fo ua walako wa makanga lako learninga. E ka ua fo i le right le ainga le uso fa i ku au maonga kamari yanga. Inga i mawhai o mawhai se justice, because we will never stop talking about this in our whole life. Na pau le whawhita o li lau sunga le loia wa mana ia tele sau noanga le loia. A le whawhika uri le kupu. Ua le karikongu inga ka ngaka i e fia mori maunga o i leo. O le tala sao fo ina le tamititi lea. Leo ke ka fia longa suafu. E fia o wakus fo mai kala kamiki kia. I o hafo isi o wakusi o la o mori maua le ngokusia. Ngofaku na eta ue leo le vainga. Mai ka ua la o mori mau tustusia. O te tamo e atu ai savari solo muli le tangata pi ioi. E ata me ono fōringa lai mū lai ola ke fongi. Fa mai ngā kai ali ngā. Now, koe fo i mai lau tala. Ua lusi le trust a mori mau. And this happens to any cases. E lenga o ku au. Leanga nana fai atu lau tala. E oa fo i le case lea i fale ula le mele ka sungo le fale ainga fo i lea. A lenga o akule mori mau e koe fai lela ko mori mau. A le fo uroka. O le ai vatu loka ai ma tau fia. Le ua molia. O le ala le winga o lau tala. E leo koe fia mori mau ngisi. Kusa isi tangata. They rather stay silent and sip. O makuare kar kong winga kuro ko ia makanga winga o leo. Karanga sa mono korumba yo fefe aba mo. Ele fefe. Afu so leo no. Ia. Ia ka mi pe lo mai kawa. Pe o leo fa fikunga kusile mon mawa kamelo sa mo longkoro. Pe la ko ki kirum compare note space me pe o se e fue fa pe le sa ola e pe lo la mon mawa. Pe le compare notes fo i mon mawa. O le foi lau mai ava tur mo le mau le ale tamititi le nei. Le ua mai ava kua langa le ua loa fo i fesidi nga ku fesidi e leo o le ka mo fai ia su SSI eyewitness. Ko so menga le ka mo fai fai e ka mo fai e su e solo. Po o ia ise si o ngola ku eyewitness sao. Ai ka mo fai ku e ave ese Sam le e ka mo fai fo le discredit ai le mo li mau Samuelu. A ole me mali, ole fiu e kui fesidi ka mai ki uma ia lenga eva ma tu au. E kasi uma la ko mori mau. E lau kere iwa ai ile hit and run. Kusa yo ku uma la tu. Ole uta tia mai tu au. E kasi ala ka ngaka e se ala nga mori mau. Nga o leu rua ise. Ako fai ngoia pa benga. Ole problem le tupu lo sunga le lilo ya ole problem. Wale trusting ai mori maunga ko yo leo. That is the problem.
Ole solution whaingo fie lava ia au ia. The police need to come to the public. Make a announcement. Ia whaakanga fo ila media umma loke loe access information singe. Make a announcement. Inga e kakaunga ia in conditions o lako announcement. O ila ko lo in informations related to the case lea to au. We welcome you au mai. Pei fo announcement e fai leo inge. Au le whainga lai whai e umma loa le fia aso kalunga leo abaku lea vangoa. E umma loa le fia aso ai e koe whaiangi si informations related le case lea. E le whamaanga lau whamakalanga. Like, in a way, e kakauma whai e pui foi e ile kiu ke leo pui e witness. Ai le whapea la o lea e once you become a witness, e le whapea o lea e so onga ngā alu le ka pasa ai la ia lea. Because o le informations le I, e serve ai le purpose o le kulafongo, le justice ai tu au malunga inga. Ke le la witness ia ia le whakarakali mai tu au. O a whea kongu ala amau ai le kangaka le anga o lai loa le anga i tu au kakana sukia ngai. E kakaunga pui e leo lako witness. O leo hoi la kakaunga koe ka mafai e build le credibility. Pea wha peo lo whaalongo mai o lo whai akul ko kilo kangaka. We don't trust the police. It's something e kakaunga whau mai leo i kukong. And I strongly hope o se mea lewa ai en makanga lungo leo kamingi. We shouldn't be ia au kako kau mawhai e me ila kiki ai luma o ila konga le kumel kamingi pele angal va ai. We have to deal with it. Ele eve masi se senga pe a refer la I ngela New Zealand. Ua whai mai le angal malo le kamingi, le angal pale mia le angai mai. We have to work with what we have. Yeah. Ava pea li mapi ol pale mia a New Zealand le iai pe a mama. We have to work with what we have and be very optimistic. E ele kai mi sui e. O le vaenga le no fa tu Sauni le Leaiataua. O ke lo mo kale fia la uri e ha mo paso. Ba fia. E na no fa yetu. Te lo le issue lo fa ngai mal tatu mtanga lo leo. Issue kongwa le fa ngai mal la kapi Samoa. Issue le. O le a ma le a swinga ka ko ke so nga fa ya ko ila lo mau ka fa. Ala ku kan ka le lei e le anga mai ko. Iyo. Ora bo monia ma voice ya. E kau ke leo ave esea le au ngasa o mai. O le au ngasa o mai. Aro ese kai fongo au ese umar port. Tatou mai ina matanga ruenga lea. O le ale mai le iai. O le mai kasi. E fiwa kala waku ia witness. E fiwa ka fainga I mea. Lenga or komsinga kasi. O le mingska kasi. Sui komsinga kasi. O le ala le wingo la tala. Matulanga Ele aya la po ole ale fe sui ia ko kuka mongongi ese mamau mori mau. E kisi umai lunga ila uri irunga. Ale fu yonga. Vatu ai lunga e sauki ai lunga. Vatu na kuka le vatu anga mo sui lunga. Ma fu ise. They have the power. Au kanga kangi. Mana tu o tangata nei le fasanga ia mori mau. O kanga kangi le fasanga. I'm telling you the truth. I measure fa for me Samoa. The moment step aside ai kanga kangi. Stand down pole lava. I am vatu ni in interim tai fo ilele la ko ke va ia ma fai so Sauni ma Godfather e pei ore kiu ore o loka me ki sa va ir kiu ore mori mau ko e fo I o mongi ala kala ole tai me ai fa fo ngai Samoa ia o le la u le tau ave he mingska o le ia ile o suisa o mingska mo singa kaimi ave ese kom singa ave ese mai ia pali I mongarisa ave ese uma mai pali e fo kulo o I uma tangata na le a fia menei fa malolo fa pe e fe e lenga ko kanga kai fia ngaruenga sui atu inisi tangata I am telling you the truth for my coming over my dead body swear on my whatever e matua kiu le meo le moni mau la koe fo I kanga kai ka ura meo ko ai sea wave ese kama ia nga fale anga meko ai maua ora le umi maua yeah because umangin meri au so mala ko ia e kula I mai skanga e ko langa pon ka pula vale kasi I hope ile election sile la sau because yes pole ale ka ko mafai ele ingi va ngol kula fongo e mafai nga ve ese kanga kangi fa malo si se longa e mai fa inga mai lunga lai umat kau sanga fola ko kong kalaki
Ia, se longa la o mai kon kalaki. E uma tau sanga fo. Le tolu tau sanga kon kalaki er konsina. Yeah. Er manga yo ke up to date umai me. Sau, kom Singapore. Yes. E uma tau sanga fo. Yeah. Ai fai o le tele le pisa do le tunu ai uma nga ko fili ya ele palmia male langkapingeka. Then we have a serious problem. Yeah, I'm telling you. Il paloka. Oh yes. O inga le la fai fa singa le ku. My problem here Leaiataua Godfather ma Sauni. My problem here is not the fast. And I wanted to correct it. It's not the fast party. It's the leadership. That's my problem. O le issue nga le fia ngai makako. It's got nothing to do with the fast party. O le paki e fa fonga mai ko keli. O le mele ngo mo wela o kakalo. Yeah. So le lau ke kakalo I le kua ni. E mei wonu a ka wau ke ro o ke ka ro le kakalo. O le fa fika hauri nga le kupu ka ko fainga malo. Yeah. It's got nothing to do with the fast party. Fast party ya lai solo ai runga o la ku angava meng fai. O le problem here is the leadership. O ngisi o kongor ka pingeka. A woru Silvia. Ya ke au kako ave ele give them a chance. Yeah. Because ole kuma coming people change. I believe that. Yeah, I believe that. Yes. Mai o ke kalikongu fo I pe foi la inge New Zealand Australia mai sia ngo. 4 years, 3 years, 4 years, 5 years. It's not enough to make all the changes lenga whakalangor kai miole campaign. And given what we know, kele fo yung informations le kau kele oiloinga. O le hou del malo. Onga ngi mea whainga kupur kai mi ngawa koe lako. Transition is not easy. E whaila o kala onga o le melo o transition nai le rolo o mai ke o kai mingi. E ke kau give up pai. It's like, why do I need to learn all these new things? Okay, lo fa penga fo ila any organizations, government. E le whainga o fia o le mea whainga wa ia America. As much as e fia manga o ia carry on, na whainga malonga ia I le whakau sanga kaluai. E le mawhainga, because e ke sau carry on le mea nga whaialis. E kama whai fo ila e sui. Inga ia mi teile, it's like 2-3 governments whako ai loa lea ua kaungu use mea nga polo misi mea la makanga. Onga e le whainga o fia. E iai mea lae o mai, the fresh eyes will come and have a look. Whapea. Le ai, awit wha mua lea. Peila o mele o whai ingengi o sila. Mea national o whai. Ka kipi inga luenga. Onga lea mea lae whai meila ko wha mua whai la ko achentanga awe kangaka. A kongo e whapenga fo I le kai inga le fast lai ele kai mingi. Like the informations that we know, it's not, it's not enough for me to do a full assessment. Pole an me wala inga wainga whai me lea, whai swinga lea. And we're talking about, resources, kupe. A whapengi o leo kula kele lai kalafu lai kiki le kupe maua. Ia, e kau mawhai e whamalia le si ku, ai whai le si vaenga. Whakarakani mai se uma fix le whale ngai ko ke whamanga. Wa ingi ni me vanga pecha I o meanga kulu ai. Nanga o le whamomua le si vaenga le mga o mia maingi resources. That's how, that's how organizations and development works. Sao leia Musaro kira ngi kau ke befifi ai. Ai kau pe fong sao ngoi sao. Ole fongo le chok le fangi. Musaro kasi nga me foi le o take up kai mi foi yo. Ba ngai mo se feng sui nga kikeli. Onga le finkal mele la fai is amo. Ai ka fe ai o makul chok ka mai o kau sao fo ai ke ko fa mi sui nga foi le o. Fa molia nga ko ko Yeah. It's never too late. It's never too late to live. Ko sa ikasi ya fe por kam sa ikasi ya fe por. Ai mana tua. Ole ono sai ya. Olai e ta auto ton. Ole tu I mari tau longo. Ele ku. Na. Awala ngai. Yes. Alo winga na e mana sep na tofo. Ole upu tau tino ia male ngana tu sao. E ke ro kongu wale usomongi. E fai aku sao. Sao. E te lo le le usomoni e fai aku sao ai ki oe. E me ngai fa le kongu ilo kai ka inga. E me le ka un fa le leia. Ai se agua ele pisa ai.
ngai vai ku lo wala ve me ka ko ainga maka ngai kau kam e tala no sa o tua a o tangata ele alofa e nga ole lua ele kai au mai lo kua o tangata mua le na te fai oi Mali. e lo pinga na ele te fatura te tala I vai nga nei langa ole wata tu tara no a nga I mori mau o ka ele mori mau wo ia le a ngo ai o mori mau ai ku so le mele ka ku e ku mori mau o sa ai o ku pio ai ku se kofu ko mo se sa ai kofu mai pio sa ule ka venga kofu mai Ko ba no se no mo ya. Te faila sa ukala le mele mon mau. Not all witness. Ele fa pe credible uma witness. O ngai faila u la ukala le case le a Philip Pilkinghorn. Mangkua the key witness lenga fai mai ele crown. Ia fanga yelengang fa sa mo sa o. O le kinge Pilkinghorn le sa mai I Australia. Ele imanga o apia. Ngalanga ilo le leia. Ele yo mela au mai lunga. So yake au. I encourage those with informations. Check, recheck. Koe check lau whamakalanga. Pe maka e ingi merit I le case ai tu au. Ongol mengi, ke ua e awhia I maui. Pea avakunge ia e whapea, on mea ke lenga wa ilo ia I mengi o mori mau. I think, o koe ngā terms ia, peven kakalanga malasunga I apari I last week. O lo ia wa aiwa I lenga makamai upu. Leanga wha alongo ku lo whai mai, oh, I think, someone told me. I think nga, ole winga ngor kala ai mai. O I ngā loa la, ngā mea lo ia whai lo. Ngai lau e kango wha aleanga le. Ia kangaka le. So I actually defaming this person. Remember lau affidavit lenga e saingi ai. It's all about the truth. And now it's not truth because it's your opinion. Were you there? O le alkai minga e kaungu ua. A o ai ngai ai. E langu wale bao alkai minga e kaungu ua. A wha apeo le pōlenga kupu ai. A whai mai e langu mea maka. Pa whewhenga ilo inga e langu mea maka e pongsa. O mea umangi o ke whaikeke ai fo I inge ke iwa ua motivate le ko ke lo I la kou ia wha apea mai o lai fo I langu moni mau. Sam longa mua lua konu wha. Ai ke ua mai fonga. Ia. Ka ke le fia ka liske fongi pe wha apea mai wha mole sau e kakala. e sa ore ui ma Sam longa lima ai au tato ia ma ta upu nei lau tele tulafono o le tato va ia tu o le wa whaanga solo me o drug test I Samoa mana tua ke so drug test vai ko e cancel mai ko e ka mai la so ko vai mana tua la tasi le vai ngala walunga o mata upu mo mau Samuelu o fa saina ia dia benga ka fa e nga kankale lenga mori le fa mai se ma ngala la ilunga fale faila ula nga matui wa ula ia e kui le si mo ma wa ia kama wa mai ia wa e ula o miki wa e kui ia limo o winga la tala le to fa ia anga fa pela o le si me mana ia open nice I volunteer for you if I pull a leaf of a drug test. What do you think? But to a mere tau me manino me mama, while I lesa wa for ile justify menga ia matautino na money. It would be nice kako vai rola ya. La vaila la warula fela drug test. What do you think? Eto. Al me ka. Fatu e faria me mongi me kongo rola volunteer. O fai drug test ape mo le fo mai nga fai test. E rengi le ko nga fai ngi la ko test. E fatu I fai pule tangata ia le ko ia mo mau. Le tate fai atu ai. Oa ina ia a maintain peling o tau le leia ma le wala ngolai o mai fa mangingo mai le kungu fo mai o ke le fai ia mea o te le I le o unga la veer kama ia ka kira le hit and run ia au fala ufa sainga ma le melea o le fa tonu e fa o le ti ingi miska. Ia deula ia esa lida. Pa wan mega ke fai ro. Ia la volunteer ku loa. Wa kasi le awala e la volunteer na. La wan ro la fai sa drug test. Wa le e ka ro le ngi usila. Wa le nga drug test sa mo wa va koi e le kuia ku mer ko kores. Sa la sa drug test ngi usila. Wa le ngi usila. E le la sa ro la volunteer mai.
Ka ko lo le ai tatou atu tau te witnessing. Fail drug test. Ma result. Ama malo ka ko Ama malo. Lai fa ko ama malo. Tatou to mai lo le lunga I pokalami. Tatou fa yetu. E mamar ka malo ma ronga king. Mai lan tatou. O lo ke kalangoa ko ia lau le tulafono. Because a mafau I mengi o fai pule even ngengi sila. Mawalu ngo le fresh hold. E au mai e se fai pule fai se me fapea. E ka kaunga mas whakanganga mai le fonwhekalai. Because of fai pule, they are not employing under normal employment contract. They are public representative. It's a result o le elections o le tulafono. Lenga o mai. O le winga o la ukala usa pe le truck test ia se fai pule I kwa inga mea vapea. They have to make sure they maintain the local reputation. E mafai nga truck test. E mafai pe hawa pea e ela se ora le court o nga I la koufo. O la kou au fai tulafono. Yeah. But it would be very embarrassed. E le ngaka la ko e se ia la le ngaka fai pule. Au le kumalo. Pe hawa pea ngela truck test ako. Ai mo I fonga positive. Le ala o kala fai le kumalo le anga e representing. In other words, wa e wha ma sangia inga ia kamali yang o lo kumalo. Yes. So that's how I look at issues whapea. And we have to talk issues ngai from a general point of view, like perspective. Because e ele kai mi le lopo o lua isi fai pule sa moa ia lo mangi se sifo I pa inga pe luas furu kausang. Le kausang fo. E tate fai atu. Ona a lau manu ia lo mala pele manu tō fo I lau sunga loia. O lou volunteer mai sa o le tulafono a o lou ngau e whai loa le mea mongi. O lou tū fo I nai tautino mai le wha maongi o lou kula I mori kumalo. Yeah. Le winga nao la te So tala. voluntary. Yes. Wala ngai po le ama le alfong Talai ma tūranga uma. A e volunteer o e ka kala lou kingo ke sau e drug test. Ai longa la ise ka That's whina your freedom. whapenga. Yo, o lau sa o le tonga le na. Le winga na leu te whai atua. I langa lai ka o mawhai si whai pule. E tau mai le tunu o tali tonu atu. E ngā kere aisa. Ngā kere iso aku au. E ngā kere I ora inga le assassination. So part o le nava e ngā leu o wheso soangia kua ia siata ma tau te iai. Volunteer lo e sau e whai sau truck testing e New Zealand wale ngai. Kere rupo whea le iai. Ai sau e volunteer la e sau e whai le mele na. E di tonu o le credibility o le tau whai le teimi nei. A wau tei loa. O te loa lai tau mawhai wa levan kau whan melea. Wa levan tau whai le ova ma tau sanga le ma tau. Ai tau. E tua patu e musu e whai. Ke wala vea mai e kako wiki kako case wele le ngā happen I Samoa. E positive le I pui su kamuka. Hai negative. Nā ngai ko ia moa invite sa ko wha I se Mana ia. I'm inviting you. Yeah. Yes. Be nice. Oh, be nice. Wa nga o lo sau ingi fila. Tatou whetau I ma tatou whewa a ia iso lo matai me e kau ke whiro ai. Yeah. You are welcome to come on Tautai. You are welcome to come. Se ei mai no fo vivela, no fo wa no fo I fo ile sito te. Mana ia. It's an open invitation. E leo ngar sum. A mai lau kuspa ia pe ao mai kanga kai. O te manao, and I am extending lau invitation lea le pule rimonia yafi. If you are in New Zealand, you are welcome to come and have an interview with us. Correct. Us or me. I lungo le tatou porkala pe Tautai iai. E le mga mia sum. Do you know why you kere mga o sum? La ngai e ilonga freedom ke upalau vale mai ai, ma le mafau mai ai. Ngofo loa leave le sum. Le kako ka faʻasoa whakamali. A mai lunga I, o mai lunga I, sau tatou. Kako wewa I ma. What do you think? Ja, oe ka ua ia. Abe esse, and I'm not a politician. People think that I have an interest in politics. Anga yelo interest politics because o kula fongo. E fau au fai kula fongo. Nga ku ai melelo ia ka fifa vasing. So I am in a professions where direct or indirectly e ka ki ka mafai fa vasenga me le fa au fai kula fongo pula ko le fa perkangi ole the politicians.
I extend le invitations ale Tautai ia ma. Yes. O mai. Yeah. O mea umai live aku, there is other things off record male o kalkalangoa faʻasoa ai. Mafau lea kungu ulenga lea ko ke kaukuaina. Especially o le ainga foi o lea foi uso ia itulau. Yes. Because with all due respect ia lako umanga involved, this family and the government of Samoa owe this family some explanations. Why ituau die in vain without having anyone accountable i lalo le kula fongole anmalo responsible in meang kupu. Pe murder, manslaughter, pe discharge without convictions, at least o laua umanga whaonga vaenga o kula fongolenga whau i palimenge a Samoa. And that's our contributions i le kungu o Samoa ma le angai fo iluma. Because e umalako, ia ila ko lo kumangi. Maybe some o le ingi usila o le awa ko e kongi fu la ko ma. Maka ali i Sauni Seleni ngano fole le i tulafono. E fai se harmony agreement e se wherka kangala vea kua au asau se i mau. E paule vaenga mafai nga fai. O le Sikh. Sikh le mai le head of state. Mai se whamangalonga le head of state. Ai ka kauwhulanga design lo ia in a way e le hurt le public. Because o le me whaila o kala a whapeangila la koma whai maua for the purpose of satisfying our personal or public interest. Onga wa levanga drag le case. How many other people are whaanga le presidents nga? But e mawhainga seek ele forgiveness ale head of state. Because ngā mai ele clemency. O ngā whaila i o se deal. Pe whaila o le deal le ngā whaile harmony agreement. But we have to look at every avenue that come to resolve issues. We have to be solution focused. Awa ia we mala we approach e fa pe ngā fo i la onga luanga. Po le ar whainga ka e ke kama whai ia e su e se inga ia mawhai e ngā whause solutions. We can't just live with vindictive mindset fa pe e kama whai whaleanga ai mai. There will be a time where we will all see each other in face to face, and we will actually understand that person is not who I think he was. Ole winga o te fia tali fo ia ulau whafsiri. O au ia e mana ia mo fisiri wharau tele mwhauso mana tu a te rol tulang. A tatou whaia nā mea. Ua matua mai mau antoa le mitanga ruenga o leo. Wa ue karis e anu sawa. Mai mau e tau mai nā e leo iaini anga waa mani to mai i tangata ia e whaia ingi suesuen. Ase me pa kupumanga. Yes, e sao lo fina ngalo. Wa pa pa pe fole a fai ke sau ia ngalongo ma singa ki pa pui ai e por ase me fole fa fai. Ai fa ko mo pero ko finga va fai puli fa ke kainga. O ngol kala fole le wala nga ele se me fo inga la uno. Yeah. That's right. E no se me fo inga. It was an accident. Yeah. Al fa rabe walam kile. Lafi. Walafi. Mana tua na upese le mele le ia tau. Le vang upese hai. Nga upese mai ai amakanga ngau kwa uman mon mau Samuel. Na upese mai mele a. E le ai se mea ia lalo lane. E ke ala kua lesa fari kaka ala kua ola. Suki. Pum, le ai. Ole eskengi. It's an accident. Pe nga ave o nga ave fatamala mtulanga uma pole ala lava. Pe ke le o nga fo. E tutupua fa lave. Absolutely. Ai ua maafuanga ko wo ile merengei. Yeah. O le pepelo, o le sisio, ma le whamaungi. O le tangata, po ai lava tangata. O le mea ngā leo kupu, ua lafi. So o ia, mankuwe lako, ele ase me lilo ilo al se whanga le tua. Nothing. Ele ase me lilo. O lo whano noa ngai le mele, ma lau vai a lofa sa uni ma. Leanga oe o lua tangata kerisiano. The moment ele mafai ai o nga solve le ko umai ele tua le avanoa i leo makangaka ngai makaikai ngai. Fai le whamaongi mangu leo ke ongo sai. He has enough patience. E makua lava makukoe le ongo sai o le akua. Ai o le kaimela pe o langa o fitadi ai lau sau noanga nga fisidi. O le taimi ai fallinga mai wala lafo ka koa upenga wale ai la sa ili fo ile le kau fai le mercy or kangaka. Apa mai roma Rob justice. Yes. Yeah. Mercy cannot and can never rob justice. Yeah.
O le kai mea lai kupu e le merenga. Whapea mai no male kua. O I ka lo fai. O le malo sile na o to mai na vatu ma le fai mea moni. Soso ese la. Soso ese. Mai so kango ku le uri. Ke roe kango mai lo le kua. E man tulo wa. Langa wo vai tino I tangata na so na fai nei me whapene. E sa vari aku lo mangongi runga la urkeli. Ele sila sa E manongi runga la urkeli. Okay, no, ele whainka le keiso la veo kua au. O whainka le wo ye, wo involve ye drugs, involve le kapupuranga whasoki e minska, involve le pepelo leo, ke fongi le su e mei hapea. I think o menga walenga whainka le keisi le. It's so political the case. Yes. Or politicized. Absolutely. And o inga fo ile ye fo ile masalonga o le kungu. O lai involve by politicians. Definitely. E ka kaunga we should draw a line le mea involve by politicians. O le kou area fau kula fongo. Kwa isa ve kula fongo ma ai for the best interest o le kungu. A o mai lo fa malunga kula fongo. A wa ko ke o mai ka o mai ka ma fa kula fongo le mele ke mga oi. Ai e sel mea ela unga I konga panemeng. E fa penga fo ila ele case lea ai tu au. Onga wale mafai e leo onga maintain e lako independence. Ya uyon mea ngalo ke vai e koe. And I hope I'm wrong. And I also hope because ole ko ke vai e kun mea ku ua fia ngei kausanga kalunga maliwi kua. Ai I ngei New Zealand ele mianga su ese mera. Fala o kala fa ke inga. Ele king kiki fulu fiku pe sulu valko sanga nga susungu lo Hawke's Bay. Vai ange vai ale yes. And I think that was 2022. Ai maua mai le kanga kalaua ka o fir kamingi. O I fe vauna I mangele nga loka ko last week. Ai nga susungu. Kusanga susungu ka vale nga yerking kiki. Nga lakur kanga kale nga mowanga ka avale olai mu le paka vili leo alaku leo va IFM mai kala leo. Ele se kanga kal mela ye kon. Ko alaku ka kale ko va ai. Pu ele aka ko sendi leo. O akulo. Senta ko misang kisi leo. Prove. Ole kanga ka ola lesa sungu kon ka avale le. Fa anga yoi with no evidence, no witness. Leo arrest le kanga ka sawa mai Hawke's Bay saungo fo imangili. Lenga arrest last week. Ole me vangale ko mafai ka ka I le fa fonga fo ele kongu. Awangi I moe le su enga o meangi. Ngalanga I kauke le I loa po le kauke next door mangi kangaka. Po le affiliate manga I kako a inga. Even for Samoa. So I hope o la ile official leo le mafau. Push ese politicians. E pau walkanga ka o la mafai ngonga involve I kongo makanga luenga o le minska. Malka pengeka, malo. But in terms of individual politicians, no, yellow conflict of interest. E ka kaunga mangingo le mao yoi ya kulanga. Because these are the processes set up by presidents. Mole lumanga. Ka ilo ia ile luas fulu korus fulu kausanga kalua. Tenga ingi me whapea I whakamala whapea official leo. Ai malia ke alo sa nganga ni yakaua. Because in mafai nga avapea ngi oi lenga la molia mafa maongia nga faia le sol kula fong. E mafai nga downgrade le murder. Avapea foila yengi kamari yang ngi kanga kamangi because pe melang faia la makanga. Law approve le actors ria. O le mea sakup. Wa yai le kingo maliu. O le mea e kakau foila nga approve. O le mens ria. The mental element nga lainga it's very obvious it's an accident. There was no intention le fa apea nga fel wa ile kanga kala so akoa nga apea o la take ia tu au vai ange fo ile pa ia la ngoi tu au ele yese ma fo penga and then that's where then downgrade ile manslaughter pa pe proof nga fa lo la ile fa unga fama singonga e ngi mitigating factor reduce the sentence o a fo ila I kulanga o le kanga yai pe yai fo ingili poki alanga ia fai au communities and all those leaders e prove ai it's an ele fa perma fo le kanga fai le fa la vela mai e ka ua fo ya kako so ngi le kom fai fa ka otherwise ava pengi la try ka fa pe yeah ka ke alo fa ai ngo sia fo
uso ia tu. Malo ua tal fitu. Ua mai afatatu. Ua mai o te lo matua fiwa fui mono mana Lea'upepe fatari mai tanto o le tūlanga o le lefiafi. Alo mana ia le tatou faʻasoa ma ta upu wai e sa oila usau noanga. E po lea ma lea le kero isi maka upu. E pei o le or kamale e koe foi uma mai a hanta te tala noai. Walanga e drive uma le case lea. Isi case. Ala le wingo le tala. Awa afa fonga mai ta inga I mei e kausu era mi o kongu ai afa ele feiva o e anga I I tūlanga o sa I linga man matanga ruenga tulou le lava loa. Ia e kuli ma leitu. Fa te atus fasisilanga lea. Ale kalesia sistek. I lungo le tatou por kala me ia o le tatou tau mavaile. E fasisila tu I le mamalu o le atu pele Samoa. I so se fata faitaulanga o lo suma fio mai. E whaafonga I po te Tasi I le tala leia le tua. O le folafolaina I le laumua o le sistek I Bellbird Park I Quinselani e whapea. O le aso wharaile lusu brafitu o se tema. Which is o le aso atau. O le atula iaila na auna ia alai moana pasta wili papu. E tali so sau fesili Tautai ma le alanga ino le whingangalo le tua I le mata upu o le toe fio mai o Yesu Keriso. I le Bluwave luasfuru ma le 5 pei o na ia lau ngaina. Ma tou te whaamalulu atu Samoa I tupu ma tamali I tainane le pa ia lasi o feoi o le tala lelei o na wale o ngatasi le futia ma le umele e tusa ma le malanga mai o lana au auna mai Amerika. Ona o nisi tūlanga le maalofia peitai o lea ua filifilia le au auna o le aia faa vanoa le isi vaiaso atoa mo so o saufisili o loo e fia manino ma mala malamai. E tali e tusa ma le fionga pa ia ale tua ma le feau o loo ia alangaina. E talia so o se tasi lava e fia awai mai. E o foi I le au fai ngā ruenga te tofia le tua I so o se whatafaitaulanga. O le a maua loa vanoa e te su mai e fesili ma faʻasoa I le upu faʻawina aru tātou tua. E le o ni tala I ngā whaalelotu ai ua na o a fionga lava ale tua ma upu o le valo anga o le a whaamatalaina mo so o se tasi o loo sa ili I le nganga ma le whaamaoni e tusa malona whingalo. No whongala nei whaiei peo na tuina tulunga. 196 to 198 Red Bank Plains Road I Bellbird Park. So o male malu le Victory AOG. Aso o le a whaiai aso tolu se fulu o se tema anga I le aso lona 5 o ke topolo no wingon vaso antoa lava lea. Aso sa, aso lua, aso tofi, male aso wharaile. Male e sapati I le aso 5 o ke topa lua felusu mrefa. Taimi amatai ono I le afiafi anga I le afo le valu I le po. Molisi wamatelanga. Whamormole vala au mai I le telefoni o lo ta uilalo. Ia o le o fa tasilua 5 ono fa valu ono fa. Ia o pasta se tiu Jacopo tongipau. Ia o le o fa 5 halua o ono fa ono luaiva o apa laula au. Ia male o fa turu fa o turu fa ono 5 o tauloa fa uma mene. Ia fa silanga le nau tu ina tuilunga. E tahau fo ilvanga lea fa si fo ai walanga tele upu matala o isi ka haka sole. O ka nginga nganga so nga fai nga ile fo au na le tua tu lo le a. Ia mafai tionga wo fai tu sai o lana a fa to fala inga fo I mavalo anga ile luafe lu 5 peitai. Se ai lo al tanga ia alu sa o refisidi ia. Maua lo wa vanoa tala a au ngai ka kala mai le vanoa mo so se silava. Le ali to ngai kale sia pe ke fai au fo. Se sula ia au wai mai fesili. Ia ma wen ma manga. Ai tatia yele me o le tatu waru fai tatu video nte ale u fale ngai fo le stangata. Fale ngai fo mai se kale sia. Ai afisili foi la ia o pe ke ro sa wa fe yesu. Ai mo kwa ele ro. Ia ai le I o te urunga le matou por krame le vanga le fiafi. Ia la foto li ni do sa ndo fai u fo ia matula ko le ia fiafi la sunga lo ia fai o got far tatu fa ma vai ai. Ia no tatu taimi whaftai te le lava lau to whaasiata ia whaftai fo isa mo le whawhonganga fo nei a fiafi. Le a fo I se upu o le tautamari I le whawhonganga. Ia malu avi whale I whinangalo ma alangata fo I leo le o loto manganga. Ia e poto al tautai a e sela natu yama
mātou te tama whai lava e mon puia li I hia se whi au mātou te mawhaia. I se malama ma se whatau wa au iei. Ai ta tonu o loo whamali aina fo I lau sila malau mai moa. I se mātou tautua whalea ua. Manu ia le fiafi, manu ia le weekend. Ai e ola ia Sauni mal Tautai ai. I le alofa malenga lei o le matai langi. Ano, aptai lo sunga le lo. Ya, kau whara taurunga ia o e tatou woi lo. Whafkai whakasi mai nge whiawhi I le marufo le kongo ma le kupu mo ngai. Whafkai mo kaku whaasoa fo I lo sunga ma le nge whiawhi. Ia, pau mea whafkai o le mankua le ula. O le ua maua le tatou ula. Mankua le ula leo le lango le fas ma le Tautai ai. Ia, ma le toto Yesu. Ia. Ma le tatou kamala le mo mātou Kunselani. Queensland. Mantua ronga se matou wa le langunga le matou au malusia Queensland. E maua umala e maua tatou ula nei I le aso le ua sele nga o le po ua maua nei mo tatou New Zealand. E te meli mai ia ona outali atu la ia lea e fua fo ia lo olofa ia o le tau. Awale aisi. So ia ko ke aisi ke o fo ia o tou li pauare o le mea le mo ke fiola ia nge fui la ko aisi mai. Mau foi mal tatou merchandise le tatou mitiaf. Ia mal papakiwa. E mau e whakaura le papakiwa skonga. Ale manga ia la mele ke longo fia ia fans al funga Tautai ia. Ula mai la ula le. Sa wa po lua ka masiaka ia. Po ko ka saungi wa. Ioi. Mau te ia umma le papakiwa. Ioi. Abaku lo fa mo se uma fai sopa. Ayo mai la mola. Wai musu ai bene ko po ya runa kasi bulu lu po. Mato. Fera ila sa taya o tau ngai no tatu tau te ya se fo mi manwe.